O te o koro pa talo pan tu I lau mai monga sa mo I le nei vanga o le a fiafi. Ta tonu wale fitu I le aso lua le nei aso sifuru male lua. O le nei fo masina o ki topa masina lo le sifuru le nei tu sanga. Lua fe lua sifuru pele tolu. O po masania I le antinu e tu manu le tu longo longo. Nantu fo I le nei vanga o le a fiafi o fai ese fo I lo pepe. Tiunga ma piunga o le nei fo yaso. Manantu ia ua mapu I le tau le piunga nei le farisela ua pio tala li. Ele le tangaloa o. O te fia e whaafile ia tu mo folo fatu sa mo I lo mai monga le vanga o le a fiafi. E lungo le polo kalame whaapitoa. E a ua wha ingoina wha autuina Palota male iloa. E tau la mai le au nanga le tautua. E a tu whaatasi po le so whaatasi mo le ua taipi. I ana leo whaasara lau. E a tatou I Samoa I lopa fo I tautua I au gile dei. Radio Samoa te se libe vatolu amo. Ngata fo iti lives walau viviru le lalulangi atoa maisio Niu Sila dei. Ia bali tautua bra undanga lau Blue TV. Nisi fo yo tamali I whaasara lau ilonga la tau ambulisi teimi. Ona ua whele maratu Samoa langa o le au mala. Maratu fo iwa le o lawa mo taua o lawa mo toto. Ia ua le ifo fo I fatu mona. A ua se ei maa o mali e ua tui tau mesina e tepa I matangofi. Le alofa mapu e o lo tātou ma te sili e le langi le nei fo yaso. Maloa fua ai la ua maua. Pa i o Samoa ea ele au ngata siata e me se fo I o le auso. Pa atu suafo ta mali I me se fo I. Wharetua me tausi le porokalame peitai. Ea e le talitonunga. Pe au tala pe lea u whangaina e le suia se I o tau Samoa le au man. Mai ai le motu sa se I pa ia le motu tele. E fatu wai le titi a wa ainga matama o tama mo lantu ainga nei le ite fo I malama o faiva ia o tu mua mapule I tu au malantaua. Au tu fifia fai loantu. Le ano fale fo I o le nei poru kalame whaapito o fai goina. Palota male loa ele o toe na male laina. Toe o seanga. Ia ona whaatau nuina le ma ma eina le whainga filfilinga tele asi o mantu o tunu nei o Niu Sila po o te roa. O te fia fai loatu. Le mantu lau lau I le fai vanga o le fiafi. Ia sila saanga I o lupe o le dea fiafi mai se fo I o le mai moanga ale mamaru lau tele o le tantu o te ro. Ia o lupe na wha ia mai le fui. Tau sila mai. Ia ua apa lava fo I le mesili ta patu lia I le tata fina ngalo au tasi o nisi o sui whaasara lau longa. Ia mai se fo I fai pese nisi a le tantu lava aturu o Samoa. Ia masui o le tantu communities. Se ia fifio mai. E mati lo lantu fina ngalo mati tala vita ui to fa. A wale fa mani noina ma fa malam la maina. A olo atu se o tantu kutino ui au te ronei molana fai ngā fili fliga. Ia, au te fifia fai loanto leo mantou fatasi ia la wa mantamai. Ia, I le tu lea le mantou tu pa malosi. Ia wale ina ilangu tamaitai. Ia, au te fifia fai loanto leo mantou fatasi. Ia, male o le tua fine I upu e mafana whanai maftanga. A o le tausi o le fale tua lenga ia le au anae se brina fale. Sui o le tantou communities. Ia, I lunga o le tantou lau lau le nei vanga foi o le fiafi so mai ai. Ia, ele to tau fai loina. Ia, le whetalenga ia palauri. Tui eri taurapini. Mai le iti lives. Ia, ilunga fo i o le tātou poro kalame ma le tātou o tonga whapitoa le levanga o le fiafi. Ia, whaasolo, ia, le whailo le levanga o le fiafi. Sui o le tātou Radio Samoa tilima I vatolu amo le poro kalame la wilo foi. Ia, le fionga po le songa ia le atau o le taua Savea. Pese tā halo tā malangi si uli Al Harrington la vea. Sa vea ma le tano ava te mauai le sa. Ia, mai se foi. Ia, o se tamali I wai longa lana tautua I pisi nisi tu tonu o Niu Sila dei ngata foi le Pacific am Samoa. Le fionga ia le au pepetele, Junior, tala ilene, mai le Ditchy South Pacifica. O ia foi o le polisili le Pacific 40. Ma le talo fawau tala ngata foi le o le ti al marketing ma le tele la o nisi. Ia, o unanga. O folofa, o whaatau whantu le tātou lau I le rivanga la fiafi. Ia. Whaatau whantu lau talinga siata. Ia pia fōi ia le pamalu o le tātou lau. Mai se le tūwhine, ia pa o le whionga fōi, pa ia leo wanai, Sabrina. Ia ma le tau whionga lo whātua toa ina le tātou polo kalabi le neipo.
whaafteitele mo le walauria, ia, o le nau ubana e whaatulimo le atunu, ia, manatu o ma opu masali, ma tō se e ia i tufue e, ia mo tofsia vai luloa, walanga o ina, i te ai ia, le malama o pai tala o Samoa, le o tātou whenua i manu, ma pu e o manu, ia le o pu e o mala whaaftai, ba lole se soifo mwia. Alo, vau ma mai lo talanga le pepe ona ufa sanga le le tu. Ama tau sala fai. Ia, nei, whaaftai telefo i mole awanoa wong whai e ona tātou mafuta le nei fiafi. E fo i le inga man whaaftai le tuelo na alofa. Ia, wong whai whiona, tai man tātou whaatino. Ia, wale tau whainga fo i ona i o tātou tangata i le whainga Palota o lo o sauni atu iai. E ma lole soifua lau le lei, whaatalo whaatifu matai sili. Patai. Talo fa mano se fu tātou tinu, ia le toi whaasiris whaamatalanga wa, masani tātou tinu. Ilo ni tangata, ma whaatai mo le avanoa, mo whantu whaatasira rei por kalape, o le whaanau te inga o e Samoa malau Palota. Ina ia le leo na whaatino ma e Palota malau malama, whaatalo whaatu ma le nganga whaalolo le tinu, ne whiawhi malo se fua. Ia, mo le atu foi le whaamalo, le ngata le mamalo le tātou laulau ni. Ia e whapel whaasau ngā Samoa, whapel whaatasi mai le Pokalane. E mo le atu foi le whaafitai le iai foi le wala ulia. Ia o le mātou i tūpā vai. Oia. Sa wali mai e fo e whaalisa mātou manatu. E tu sai foi ma le aungal nei whaamoe ai manu te leina lau whaasau ngai le nei a fiafi. Talusia ia o ngā fo i talanoanga le nei po. Ia e toi fatu ai ia sau manatu. A walfai ngā Palota Niu Sila. O lo whaapiona whaangasolo nei whaafitai lava. Ma lo whaaftai le nasa mo o tau whaafongaua. Ia, isi ufo i ngā teilea. O le whaamalo ma le whaatuli mo le whaafina i fo. Ale mātou lau filifilia. Iyo, o lupe na wha ia i le fui. Ia, le fo wafio mai nei tamari o le atu. Sei, fisoso ni atu pei fo i o le tanoa nisi ma fitalai. Au lava, au tāpenanga i pei ngā Palota, o loo, tāsoro nei. Ia, mi se po i po toi o se anga o le wha mai eina lea. Ine nei fo i vaiaso i lona whai. Wina. Ai, manatu fo i ai le i o le vaenga o le anu whale mara niso vaenga whiwhiringia whina ngalo, na ona o toi whaapite ia tu i au unanga nei e tolu, E.T. Lives Radio Samoa, me se fo i lo unanga le Blue TV, e te mauai le nei poro kalame le nei na fo i a fiafi, o loo wha sala lau tu ina sa o tuai, i lunga o ala leo nei e tolu, e ala i le mātou, tu whaatasi ma le au unanga so whaatasi, o le teimi mua, e whaatau tai ai le nei poro kalame mātango fie. Ai, la whanga solo nei diso vaenga o te whiwhiringia, misi fora mtango le tātou proklame, leo o nei. O lea le whaata ua i ante oe, ua e talia ina ai le whaata la ula atu tātou te o mai whaatasi ina i a tau awambea mwhaia le nei proklame. Mo le atunu. Taila mo fisili, o le o a masa o manatu, e tā ua tele e tā ua tele tūlanga leo whaalio malua le whaatino lau Palota. Ia o lo awai mai la. O tau whaifoi lea o te tongi maa le tātou whaatalanoanga. A waisa tina, a waifoi se te maita i lo whaafai tā o lona mawhauwhau ono. Wai lea po ai se pāti e aloi whai esa na Palota. Ia lea se whaasoa atu fo i lo nei tangata. Ia tau whaifoi lea ia ulufia ia. Le ngata se tina a se tama po ni whanau fo i wato le sepulu walu tau sanga ana ilunga. Mwhai fo anu wa ai le ese fo i o whanonga ma manatu e whau wai ese umatangata. Ese fo i malata manatu. Lo wa i ese wali mai. Ina ia tongi fo isa wa ma. E so so. Jai tu iso kina ngalo. O leo tu o le tau o le ripor kala me u te mena o. Ia mai el porkalame le whiawhiringai. Ua e malama o e le tangata Samoa. I lau Palota. Ai sea e te Palota i lealan. Ua e malama i le suitau vā o le e Palota i. Ua e whaitau ma e malama. I whainga whaavae a vaenga whaau whainga. O le ngangalama le utuna whiawhini. O te le i vā ai lava. Isa TV al marongi Niu Sila. O sau wani wha malamanga o le tapena o le Palota.
i la tātou ngangana. O le apo mai e ka ua paro ka Pasifika. Okay, te lei. Whapupu la lau kalama mai whalakara. E le ai se mea o whaamalama i o tātou tangata i la tātou ngana. O tarila lau sidia siata. A umana poro kalame le nei. O malama lo tātou tunu. Ai le i whatinoa lau palota. O le ngā luenga la na u whai tātou le whewhi. Ni mer whalua. Malo whaktai, lea tau al tau wā. Lea le tā ua o logo fio mai, tātou te lima ina le nei, poro kalame mo le taimi mumu. Malo whaktai nau tō whaere wa ai malai, o le bea mōmua. O te whia whatangai i a male purenga fo i a le ET Live, e maise le whionga e le ngai wha. Whaabanga banga se tasi o le whainga ruenga. Tātou te puru lima whaatasi le mea nepe o te lai palauri. E le ia li si e whaalawi loa ina i lo tātou o te ru, i le tātou ga ngana. No. Ia le tūlanga tā ua telo le whainga panota, ai ki lo utal tonunga le so stingo mua lea. Lea ua tātou wheidoa i ai i a mga lulue, so tau au. E ala i le whao ngai no, nei ala leo umolo o tātou tau tua ma au nai i lea tunu. E le ngata i Samoa i Niu Sila nei, au Samoa i tawhai fia. Le tā ua tele o le wha marama lama o le whainga panota le tātou ngana. O le si baa ngai sinu na tā uai. O le wha ngai no le tātou ai a tau si ata ma le malu lau ma le whaafonga tāpoi mai o le tunu. O se wha mdianga lama. Le wha ngai no la wai a tau e whiri tanga ngai ia te tai o lo i tū malo. O wai leisa o ngai te vesi ai. E le alu e te whai palota, e le loro sui, e le loro le pāti whau whai. A o ala to o nava tau e au ngā mō tātou tangata sa poa. Ia ole ai a tau na o le uwha malu lama le whiawhina dei. Awa o le teimi lava e te marama lama ai i mata upo le whainga palota. Ma mea e au ngā mō oi. Ora lune fa vale ai a tau na no wa e mal la male. Alo whaktai lau whiongale an taua, lau whionga lau pepetele, lau whai business o lea whata ua mo oi lau talia o le bala au wha alolo atua mission, au wai mai le por kalame mo lea tunu. After siata tonu le na ua umona au mai uma ia manatu ese e tā ua ele whatino ino nei po kalame. Mai le mamau ese foi ia so manatu so vai ngana au. O le vaenga tāua, ta te vai so o ai i te leo whasalongo lo sau. E whapea mai lava tangata Pasifika, lava e to la iti a tangata Palota. Lau la nanau ta inga le nefiafi, talo sia, ia mai atul tātou pokalame. Ia walava tā pena ai, ia fina ngalo foi. O nai o tātou tangata. Tua ia lais tangata Pasifika, patino i tangata Samoa, wha mole. Ia taula mua ia tātou leo e whai Palota. Ia uma menei whainga Palota e whamai o tangata Samoa lea na toa tele ia tangata Palota. I tūlanga tau pisinisi asiata, i leo tau whaailoina tūlanga i manifesto ese o lo tātia mai i o tātou luma a pāti ese. Ai ia te aua ia, ai whiko le mea tāua lava ia, o lo awai ia a le whaasoanga la awa le tausingo le ainga, whatino ino mea le kalesia, o tausinga o le ainga i Samoa. Wa mea umai le tātou te tautua whatino ina i Niu Sila. O whainga Palota la ia nei teo whapeta tai le ainga mea ia le ai, o ia amata mai ai le tamau ainga le te ngalue ma au mai ai. Ia tau whelana e marmalama, po whea tonu le vaenga, pāti, ia o le afsosoani mo oe ina iam whaion whatino o tautuai. Malo whaatai tele le la ua moa. E le i whaatanga whio mai la le, pa i o le mantou laulung nei mai, tutupu mai e o tamali fo. Ta tala le tō wha, e le o se prokalabe fo, po se bena no nofo wha maiti. Ai o le ano whale antoa. Ia e pe iara sa uanga fo e se taito whawhenga inga, e le lei mo oe, e le lei fo i mo tanto uma. Ai tatou tele i o antou la ai le whaatulanga ino le Palota, ma le whainga o le Palota, o ai e Palota. I le tautonga muli a le o le pre-polls fo i le o le utatou oto mai ai ofisa whaasalalau. Te tele a Niu Sila e pe o le One News, o le News Hub, ia ma le TV3, a me se fo ila o le Guardian, ma tūlanga whabena. Le tau te sila mai, a me se fo ila. O lo au mai ai pasene le whaatulanga ina le. E pe e tali fe tali, e pe se si so fo i le a tongo fionga le a taua, e sau mai taua tu na whaasoro leo nisi o whingana. Alo whaptai te lenga i vai mana siata
a sila tu i whainu mera i le teimile nei mai le aso 5 o ke topa se o le aso 10. I le aso nafi. Ona e sila ina ia lea i wha maunga i o tulai mai pe a wha pasene. Ia mai o nala e vavai atu. E iai le teimi fo le wanga i lunga ia le whainu mera mō o e o lo palota mō le leipa. Ia e mese ala vaenga whai te tele nei e lua o le leipa national. Ia se vanga na ila isi vaenga la iti o le Green, Maori, o le Act ia wha fo New Zealand First e man tua fo la. E te tau na au sia le me ta o le 5% threshold. I noa i eini sui o le napati o le asa au mai i tonu o le whainga pānota. Ia mai eini o lātu no fo i tonu o pape. Au te le atua, palauli, te ringa tui, atu tui foli tātou a tale ama tātou graphically, ngā wha mule lava. Shall people worry? E te tauna papole tangata tā moa, a misi po e papangu ama mamapo i lantou whainga pāki, ngua ka ua lanu ma. O le ale whainga o le tuai ngā kalafi lea, o ane suenga o i lātou te whia nei tūlang whapena. E whainga tau wari vanga le. E ala na tau whae te sa utala si ata e watu i whainu mela i o sila mai ele tino. Nau te le loa po a fia i matangata Pasifika i whainu mela ia. Mali. Ai po whea fwele vai panoa Niu Sila sa whaile suenga mo wai enu mera. Ai po le ala wale sila mai ele tunu i whainu mela peo na mai mo mai ele fiafre nei. O le tali, ma le tunu unga o whainu mela ia ma matenga ia. O le tali e mau e le po le stonai. Ai mau fo i la le tali, pe a palota tangata Samoa. Ka kia i whaingu mela ia, okei, o whaingu mela, e ngā o se au bivi e kau kaka e koe, boi wa kau di whai de kūre, boi wa kau alo e ko, a o le ki markala saoa, pe a uma le whainga whiri ngā le tunu o Niu Sila. E au Whapopo ai le tūlanga i vai atu. Palota whate ta ia e. Sa lele lavo ia fina ngalo falia e Paula o fotonga ele stanga tai ai atu lo pe el pati o le fa mo alu ia. Te ia o tongi solo le o me ia na ni ma fa fonga. Le o le unga le o palota ta ona fa ma fa le tulanga le. Ai a o to te no fo ai ma pe la musua ai fa mo le o pe fa tu palota po le ala val pati. Ai alu pe fatino lau palota wane e musua le tulanga le. Ma lo fa tai mi ai le yo tu le malo longa ala ma ta me le pepe li si fa ngo te lo fina fu lo pepe tu la ngo prepose ma tu la nga fa pe ai o le fesilia no mer tasile o te fi mana o fa ma yo i le va nga le ta tu o le malo longa fa popo yo tu fina nga now o le o lo e kangaka paloka ma ai e se me ai fa ta wa i le me o paloka e ta ta nga e lo ke paloka pe se me ai ta pule ha we ino fa pisa mala uri ile e pulea uia ma e fa nga e te taunga e ke parloka o la so fil nga lo le ke Asiata ta tonu e tai mil tātou tup wai. Sa le tāua ia tātou le mea palota. A o le nei vai taimi a whai o le nae te nofo i se whale, o le nae tausi se whanau, e te leo whaingaruenga po e whaingaruenga fo. O mea uma ia e tutupu i lau sisi o manga o lau nofo i Niu Sila nei. E mafua uma mai fo ia. Ia le lima taitainga o mea o lo whanga ioi ai. I le palota. Whataitainga la a whapea o le teimi nei matua i whaingata na tausi lau whanau o nau te leo whaingaruenga. E leo whaingaruenga lau tolu. O ne fsili le aisea. E ise mea sa tauna whai le malo e fsosoane mo ita. E ise mea o au mai i le teimi nei o lefa mai le au lanu mea mata po lanu mumu po lanu moana whapea mai. A mātou tūlai mai. O la mātou whatinoina mea ia. O la asu ia i tūlanga o lau soifuanga nei e teimi le nei. So no winga. Au titilo po alu i tauna i e teimi nei ia oi. Ona e mawhafaule. E ise mea mwhai o na whaia. Ina ia sui ai. O le sira wana le mwhai o na sui ai. O rau sau e te pālota. Ina ia tutu mai nisi e mwhai o na lato whaia suinga ia mo oi. O le whaatau waina na o le pārta. Ai a whai o na e te nofua nei teimi. O nai e mea nai tutupu ia oe e le o alu luma le tūlanga o le soifuanga i tonu le ainga. Ia nei whapela, ia tu ia i le atua. Ia pe tu ia atu. E iei mea mwhaiona e whaia. Mea whaingofia mwhaiona e whaia. A tonu la iei se suinga. E a wala mai lalo walu e pālota. Tofi nisi e mwhaiona mai tutu mai e wsosoani mo oe.
No ia tau lo le felo palo. E taua, taua. Tui, o ai kanga kai whakanga palo ka Niu Sila. E mwhaita o le polpalanga la e kau mamake me furi stotele. O le vaenga mua, o le tangata te una palota Niu Sila, o le sitiseni. E ta tau ona e sitiseni. Yo le ina mua na le lau watu ea uia e ta tili si vae. Kanga sikseng ia Niu Sila paloka. Paloka. Si sengi le whafunga mai tau na palota a sabe? Nā luka tai. O le sipa vāenga e tā ua te le whapopo atu le saunanga le whiunga e reo pepe. Ia wa pena whai te le ngātu. E le ngātu lau a ia tau e te palota ai. E tau a le sitiseni, ia, e tau whaona. Ia o nā ngai le luma. Mala, le si vāenga siri o na tā ua i te le. Asi ata male malu le tātou lau, lau male whafonga mai a le atunu. Ole ai ata tau e te palota ai. O se tula fono. O le tula fono e te tau alanga o lea, e le o wha malo sia fo le. Ia le tūlanga, o le oa e tuluturi. Ai ei sala mo i lātou, e le whaia le lātou palota. La lea. E tā ua tele le whaingore. O lau alu e whaila wai a te tau. Nā o wha popola i titi e tuare mea lea. Ona, o lau le alu e whaila o palota, ma lau le ban malamba le tangata le te palota iai, ma nawa tau, wha pia fo i manu lau ti, ale pāti wha whaile. Ona e le mal malamba le se mea. O tangata nei, lātou te whaia tonu mo oi, ta bao ainga, o lau ainga, o mea umalama. E whaalango lango i le tangata na whiwhiri. Mano whaafitai. Tatu jura malo longo le isi vaenga. Pe ona saunoa ia le sunga e sa vea po o le whiunga le ataua. Suvalu tau sanga i lunga. Suvalu tau sanga i lunga ma whaina e pālota le tabile dei. Nofo mau ma whaina e pāloka ai tau unis fulua mansino e totonu o Niu Sila. Mo ilan tau sitiseni a la ewa o whaile pāloka la ike kungu i whafupo whele te iei. Susupo whele le official le embassy fo le lo Niu Sila me tūlanga whapena. Whauna whaile lau pālota a le ai pele whaonga le tātou website leo le atu ina atu lunga. www.vote.nz e whaonga ina e te resitalai. Whaia whaatonu ina lupana. Tātou atu paloloka. A mai, foi mai, whaonga tātou program. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo ko makiva. Saya mekana mo vile kwai. Among yo kolos fanga mo makulong talo fanga choy celebrate los fanga yo chamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga of sin bevie. Uso, kan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so for. Pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Thomasin. Malo? Paymo. Talo from Bacha.
Mo tupe fa momoli, te tong hino pili ma le fa tu peino so se fa le lape Samoa. E faingo fiende uma ile Pacific is in money transfer. E tolo tatu ofisa au kilani o Tara o tahu mangele ma le lata ile fitu se furu tatu la so se vaenga o Niu Sila nei e ma faio na fa ngaina. A faio e sauni malanga i Samoa mo le taino le palolo po ta fa o le loto tamaiti mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni ma pasene wa pa uma o lalo i ta vale mo tongi mo le masina o ke topa ai inga fa pitoa. Po nise famtalanga wala au le o valselau o tasionono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa ma le lua fitu ono fitu iwa valu fa Pacific Easy o laupa anga mo tupe fa moli i Samoa. Toe whaafelo ia tūle te liu mai o le tātou poro ka lame whaapitoa pa lonta ma le loa e le nei taimi o le afiafi. O le anto mua ma na tātou whaasoi ma tā upu ma nisi o whainga whaambai. Ya me se foi o vaenga o lo afia i o tātou tangata Samoa, me se foi o uso a Pasifika. Tu tonu lava o Aotearoa. Awangi vaenga ele lei mo tātou. O le vaenga mo mua e fiu siringia ma tāpā le tamau ainga. Kato alu mo mua le tamau ainga. Tu langa wa yeile tonga tā le soifuanga ea o ngā luenga pisi nisi e me se foi o tangata whai ngā luenga ma tu langa i tangata le whai ngā luenga. O ani whaafita uli o whea ngai ma o tātou tangata Samoa. Ese foi o Pasifika. Ona o a whianga o le a tamau a ingo Niu Sila. Ai o a fo ini nei nisi o whainga whaavae mai pati ese. E ono tātou a whea se i wha mai o i o mamaru lau tele o le atu. Ia, tala atu le panoa, ia, le ataua ma tabaia e lau a whionga sofina gano. A tau siata, watu fōi whaafunga tā po mai le atinu. Mai leo se mea fou le vaenga le dei i le lotea o le tamau a inga pēr o i tengi o whiwhiringa mo whainga Palota le tinu. So se pati whauwhai, e tau ana iei se vaenga. Wao na a whia ai le tamau a inga. E lua be o mai tau wina i le teimi le nei tamau a inga. E lenga o Niu Sila fo i la o lo tura i mai ai. Lo whapena fo i sa mua mo isi atu o laulangi. E iei fo i ia vaenga e a whia. Ona oso mawalunga lunga ia le fe o le tau o le soifuanga. Cost of living, the everyday living, o le tau o le soifuanga masani mo mea masani ai. O le whaafinga tau na tu o le whalawa, ia ma le pata i lunga o le laulau. O le tau o le pensini, o le tau o tau mawha i lea taimi. E te tau lava la o na iei ia se anawa tau o sisi a fiele mwaenga lea. Ia ai le ngata fo lea. O le poverty, child poverty. Mea nei e fito i tonu le loto i whale o tātou ainga. A lea lava o te wawa ia tu e tofu sia lava i la tau ia ma. Le national o le leipa au te wawa ia tu. O lo le leipo i o le tāpenanga. A le pāti whai o le leipo pa lewa na tau tua iei lea tunu uma ma la tau mulmuri tai e foi. A wai tasi lea bea tā hua te lea siata. Tātou te leo o tau tutu i se pāti whai. Ai, o lo tātou tau a nau o tātou te ngata. Ai, sila tu lava o pēle pāti e tala whea ngai le lei ia lana manu lau timo oe mrau ainga mulmul tati ai. Ainga lona lua e vave tuai. E lua au Palota. O lau Palota mua. O le Palota i lau sui. O ai le sui whai pule e mwhaiona e Palota i lalo le system o le MMP. O le vaenga lona lua o lau Palota. O le pāti whai te wawa i atu. O lo iai lana manu lau ti tu la fono e au ngā ma le leimo o e matala whea ngai. Tai peila leo le te mao ai. Alo whai ali a taua a lau whionga lau pepe. E so whina ngalo whapopo wa le tilo antu inisio whainga whaavai. Ia e eile se lau aso ale national le whaita o tō mai a pale mai na tau te suia tūlanga a o le tamau ai ma tau soifuanga ma vangpena. La voa a mai ia whainga whaavai a le leipa la tau ia pe anto e whaau au le pao. O le aso whina ngalo le vanga. Whaftai, o le vaenga tā ua lava moa au ia siata. O te au titilo hoi le whataitaiga. Tolu tau sanga taluai, masalo o le mātou whatau le vai aso, o le tupe sa whāro le mātou whatau le vai aso, ia include ai malanta tamaiti. Masalo po le tolu se lau le vai aso. E le teimile nei, ua lima se lau le vai aso le tupe ua alu i grocery. Au mea masani ia ia. O mea masani ia ia. Au tilo foi le tau le whale la no foi na mata mai o ono se lau lima sefut i le vai aso.
ala fit se lau 50 le vai aso le taimi nei o lono winga wa lu ai luma le tau soifuanga ia ula o te fia palota la i le pati o le mawhai ona la tau tu mai nisi tu pelo lima e fe so ani e le tongi no whaingo whaatau le vai aso to tongi no le fali tongi no le tise yo le la sa utilo mo foi lai pati uma awa la tofu ala to ma la to whainga whaavai o le au mai ia mai e fuafua la pe o le melo te mana o ia i loa nei o tatu tangata pe o lo fa matala inatu e tau foi nei fa pe na o nei fisili fo ia oi el tulanga lo ia le tau o fuanga mo e malu ainga ia ona e anga i rola ia le te palota ia ala we lo le pati e te palota nei te ufa pe o solis tu la fon tulanga ia le na fai tau mai a pe o te tau vai atu i lo circumstances ia malo ainga e pe o tau vai atu pe o le pati le ale queen pe o le tau mana ia mai le a umana tu lai mai e tau fe lo la tu pe o no mo lo tali ma voi le so ani i mei no fa lau ina tu mo le tau singo lo ai ma lo fa tai tui aso farelio le vaso le ntenei sa fel fata wala matu fale umal fata wala matu fale ena al fa o lo no mai malato ala tala mua ala watari ia te se te mka kong ka kere me ai ke ai pero me ai o mea ai paleni au koe fua as falele la lea pe a fua i le lua i le kolu wha masinga karuai ma le lua kausang karuai o mea ia sa ta wofi ala o sa ungelo ko ifa nga le kolu mea nga mai la wo mo mar kupe la fa ka ngol mea ngai so awala nei fatanga talinga tulises amali i le reality o la fa sa molwe i le mea mo ia le o kupu kai miringe o le mea na e tauai awale fia pong salo palota ai sila le po ai le vanga fa fai e a me se mea fa ele facile lo fa so mo e mo tino pe e ele fale no foi lo e o malo toro malo fa no ya wangi ko se lo ke le pa con ka ke me pat wait a minute 6 months ago po 2 years ago sale le mele ale wala ko ngefa mai ko ka ke lo la mela fa no vinga lo tala fa pu aua ne i fatalinga turi oe. O le mea lea o whea ngai nei matatou, that's why e tā wai, number 1, tau ne palota, number 2, ia e loa le mea lai ona e palota, i lea vai whai ma lea vai whaupai. Marwharot. Marwharot tai leo o nei, e isau whenngalo a whaupopo i le vai ngale, e me sio tau soi whona. Ia, pausini manatu e whaupopo i le tūlanga lea, leo mana ia manatu whaalia, i whainga whaavai fo i po manifesto party ese e ono mauai sina tupe whaasili li tanga. Ai ei fo isi mea mwheuna whaaititi ai li tupe whaalu. O lo whapevo e nā mai e le si vaenga. Tai pēla tūlanga, o le green a le pēo no wawa aia uia i li tūlanga le o le mana i o la tau manifesto. O no lo la tau whapea mai. E whaawau pēle discount le o le public transport pēo na il terminate. A wa ai atu lai la wa ai wa ai le ya National Male Act. O la lato ave se uma discount for public transport. However, o la wa ai lato le fuel tax fo le au kilani le na tu ilunga. La lato mfai lato to ave se. Pe ia ga me anga mali ya esi party. Ya e tu e fo male me ma Leo nei, ma nei te le vanga le wa o mai tu bana tu te talai la le fa so la le wa e so noi na mai ma highlight mai pe o to mai ia se va nga e fai ma fa te ngai i fe mal i fe la wa inga fe mal nga inga fo le tu no la vai ai o le so tu fe nga o fa o nga e ka sa mo nga o nga e wala ka fu fa ma fo te tau tala manino o wi e o ai te ri la kala ka mai i le conservative e aru ta vali a le tatou te pepese le tonga tā o le pengisingi ma mea uma la whapena neo lea la ia pati o le ofa mai ma fola mai le sa o loko lau wherua i whela ua inga ai whaamaka o kako whaunga o le aso tō whinu o kako whaunga ia o le tau masalo la bubu atu i ta walanga le sa whai tau to le le iai o le peo na whai atu e iai ia le sui whai pule o la ma fo iai lona lana tō wha le lei
ai le sau le parti le ai le si parti fa fai o la to la ngamba ye fa mianga ni pela o le mele o le land transport e se a o tatu tangata whaunga au to se sile mauri ba tangata saina e whaunga le la to hop card le lunga o le pasi o i te i le vaa ti le train no ti e ba whaunga o i wai heke toi o mai ya mo se foi la na yo tatu fa na o fa ga ida pasi bole ga ya tu ya o nga ma lu ba ye university ba tu la fa peta ya pe le nganga le da malo le pepe o ta pala o le na ta o foi o malu ai nga me se foi na yo walo em foi na mai sa wa e se te fa ma ka benefiki uma ka ko bele o le sa o to public transportations o le tatu sa wa ia mo au ia malo ai nga ba tu te lo fa ngaina ma tu te lo fa ngaina ai e te tau whilan tātou au tilo. Ona ese uma circumstances o ainga te tasi. O leo te iloa rum toi telefo i o ainga. O lo lato whangaina le train ma le pasi. E anga ia inga luenga. E anga ia o onga. Lono winga. E tau bei peono whai atu. Pā lota anga i le mea e nai te iloa. E a awhiai oe malou ainga. E ia lima teiteina lau pā lota i mea e mawhai o nao ngā moe. Manova te tui. Ane mano fa malama tulanga e ta we tele mele pe mele fa malama le fionga ya le wenai o ta world o le fa fonga le tunu le fa fini ale la tatu fo la tu me le fai lo feeling al tanga tu fe mele la ya nga ai alo asa ta tu mal me vole lo nga va nga le ma ai ta world tatu fo lo no fai le fa ngale tu Manova te au tatu ye le vai nga ma ta o nei ile te mau ai inga e fisiri mai o e tantou le turu me se sa mo po ye so ka ko sa o ka mau ai nga lo te leo Niu Sila wa fu ai nga fa ka ngua ku ngai vai nga fa pe i fa mo mo nga mai sa ililinga le Minister of Pacific People ma le sa ililinga le parliament i le vai nga le treasury an cabinet te tono Niu Sila le to sanga le sorry to fa sa na mai mele lua fa se fu manu anga i le currency le te mile valu biliona le sao o tātou tangata Pasifika au fia ai ma tātou Samoa ele ta mau ai o le atunu le nei se logo winga Afrika o ke pisa ia mea le anga o le te lelo sala inga ka ko pisa le winga na le te tau tuli atu ni ke wa fa pe mai pole an me ka ngoi da odi balu piliona le tātou sao mai so o situ ainga i le soifo maloloina o nga o pisidisi tu no pe na le atau whaftai awa ele ngata ina whaitau mai lea tunu po le ale mea ua tātou talanoa ma whaaso ai po le alo tātou sao le ale ma au tongi ma le aso ua velo i le tabao a inga malona sensio banga i Niu Sila nei sala i tātou pisa ai le anga o le tātou te ngālulu ele ngata i mō tātou a inga ia e whapena fo mo le tamao a inga lo to tongi a tātou lafo ai a fuafuapo i le atunu Sila i le tātou sao te leo lo whai i Samoa lana Foreign Reserve. Ma tātou tupe lafo fo i le atunu i Samoa. Te le lava lal tātou sao e alai o na tātou tala noa ma wha manu lama i le atunu o lo ava noa le nei. E te alu e Faiga Palota. Ma ia whapena fo i ona pe soani. E whailau whai unga. Awa e te malama lama lo i lo sao te le ma le tāua. Ona e lola ia. Tau ne alu Faiga Palota. Sia te leina nau fia whafsilia tu tatu laulau. Ia langa leo te tutulia ia awaia. O le mepito i silio na au ngā moa. O le pāti e whaapea mai. Le la mātou tūtua i lalo le tax e patino tonua i brackets lea te lea i le se i al malo i ataita. O te leo, o leo, pau le numero te le no vai atu ipo le tolu 5% ea e ma le tax bracket full le la tau introduce. Maori Bat. Ia, o Maori Patsi. Ia. E tātou te au tilo ina. Aua so se tupe maua sa tangata ola i Niu Sila. E mua ave e ser vaenga le malo. Au le vaenga tonu wala na. Ia, au tilo fui tātou ia na o tātou tangata Samoa. Toi au tai au malasto na i uma. Wave whailau research. Pe vili mai foi ia ma fai matou sosoani atu. O le Maori Pati le fōringa mai lele leia ia le latou benefiti le mai le tax. Lo no winga a feita whainga ruenga, o la vanga leo la te le lato sosoani moe, whailau pisinisi, o la vanga le la te... Masalo e mwhaionu sosoani mei fo ia leo anai tūlanga ne? E sao oe leo pepe.
o le maoli se so elo ma le Green Party. Ona lona tolu ai lo le vaenga le national. O le Green Party le fa mela to o le se fulu fe mo mo la valotong. O le ale ai se tax po se la fonga. La lo a fa tu sa ya tata sa mo. O le se fulu fa fe mo mo lo tongi sa mo e le se la fonga. Al termine e se me va pena o la totongi ala fonga i brackets ese o totongi il termine me la le mana ye me tu mai maori fa pe for the green pawa lona fa yo mana ye maori ai ona la titi tele me na ata to fi mana o ye se swing al tulanga le la mana ye le green ona ata to va ai tu no mera ata to va ai mo muai o tele ala va no green o ye termine to mana ye for the green ata to tanga i fa mo ata to tanga Pasifika ia. To tele tatu tangata lo nofo mautotongi, rentals. O lo iai la le lato policy, fa pia mai, ia tapu tau mawhai e tapu laa le faasilinga o le rent I tau sanga uma, I le 12% awana isi atu. Pe o mea ia tau tata wawa ai wa e tato o lo rent, to a tele o tato ainga lo mawa tulanga lea, o lo wawa ai atu foi, o lo elfina ngalo le national, il tulanga le rent. E mawhai ona whaatea ese oe le ona le whale. E au noa mani tūlanga te tau. Mea e tauna wawa ai leo te whautua to e tātou tangata I tūlanga lea. E fo ia taimi o te tā wai mea nā ona wa tele a fo e lau whaaso e sā. Ma le awa ni o whaleanga mea. Ma tūlanga whapea. Au lau loe tā wana i ni tūlanga fo le ia. Ina ia awane ave se ai ni tangata o la lava le lei alanga le ofia mana o tupetele le tangata e ona mana o si ilunga pe o nai me va penalo te o fa popoto ai ona te lo tele o tatu tangata e mautotongi fale o te lo vol tele o tatu tangata o lo fainga luenga mawala lalo e manaya tama fainga le pale nei wa si ile tongi mawalalo ese male manaya le tulanga minimum wage wo lo fa malo sia foi tulanga le ia yo le fo le vainga fo le yumni e ma fai ona la to fa soa ma tangata vo e fainga ta lava ona tala no atu le pule a wale si itia o tutongi ma tulanga vo o lo ngā lulu e tatu tangata o le ngala na la wa ai te min sa wele lepa fa malo si ai tulanga I wa le lepa ia pi patino am fa mamafa la tau fainga mo tangata fainga luenga le la na la ona si ilunga tutongi o tatu wa me mai ai le fiel pero se fulu fata la le na ele minimum wage ele termine pe mata fiel me duas fulta wel te leo nei si te inga al mela ma na ele se ilunga ya le tu mai na te bela al mela ma na ele se ilunga ai va ai la mal party la fa yesi na ma avenga so ma na me fa pena ai tata man tu fa fena tongi ni me wa pe tele na o fai ngā debate na fai ta fesiringi ai mana ia tau mu fo ai fa pena tom pe o le sfela tulanga na le tele na baba ai ana o fia la le tali el green e va mai le la fai le taxi la ma me vo ia pe fa ta la to fale tai lo miliona na ilunga ia nga sa wel tax e fan del mela va ai fo I fale wa pe le na moles fa monga e male I was full wa fe fale nei Niu Sila ele o no foia ale fa mai o le tele tatu tangata la no foia transit houses o le fia mo ni fale ai o le was full wa fe fale ye ave no terminate le la te va ai fa ta what so fa mai o le green male e pe o le green mal New Zealand first o lo ye se la to na va ta fa pe e tax a ono masina loa e le no fuia lava lo fale ia le a tam fa no tax e ia tunu pe o kana tam fa en fa tino tulanga ia ai pe ona mena va vai o waia o lo wa vai me fa pena ina ia fe tau mo ma lo wainga pe o sa no la o pepe ele nga tau singa o lo to lo mala tfana ia inga poto manu ula fa tali mai samo so pita te va ai e tulanga na ai la ngata voile te va ia lo fa le tele o tatu tangata tatu mai a fa nga luenga le wholesaler o le warehouse to tongi ma wala la lo usua il va ve ao le level
le level le po tau lan tatou matai tu va ai ele ngata I pati e amaya totongi le lei ai va ai fo I pati e fata uolo wa ya tau mapuipuia o tulanga ia ona te va ai ato le national male act la tau te ave se tulanga ia ngā luele uni ma tulanga fa pene I so swani tanga fa pe Ma lo fa tai tele a tui. Ala o basilia ile fam talanga mal fam manga le wana. Ne melena ta wana o le fa ta wai ne le vanga fa fai ala le pa o le uni. Ele na malai no le to tele o tanto tata fainga ro. E la lo fo le fa malu le o le. O la lo na ta wai ya tia o tana ta fainga ro nga sei o le o tolu te sanga taru no fainga ro nga se fa nga o si me. Ine ile tu o la le mea e te manatu e te tau ana tilo iai o le atau la iai lau palota ile tūlanga tau se leni ma le polo misi le ua fe ila la mi whapengi e kere o paki fere kaungaru sao e le o focus ina I whai ma le tonu ma le malamalamalai ma sao lau ekisi ia sao lele lava wai ei pati o le mai mea na fa taitainga o le leipa la e la to te mai el tulanga na ia ta ua lo wa ia te tau I tonu falfainga luenga ai le o yese la ko fa titia foi le la fonga o lo pu e mai el green mal New Zealand first mal Maori party le matua fa pa u le tax ira vailo e ni va nga e ni up fai nga le vatas e wai a wal tato te tala no mama lava le tato vaile o le paia ma le green e pe o fata sia la to e o le foi te vai ai lunga le o le TV o le national e ma le act o fata sia tu ai lo tonu Winston le fa tal tingi tu ina na o ai le la na e te vai o le mea nai mana I palota Niu Sila lua o palota mo al pati lona lua e whaina e o sui tau wa mea la na laita te vai ha o mana e vanga o ke le fie le o le piki me le svaenga le ke loa ke ngā lua whakas ka penale se va mata tu ya so ni tu e fa madino ile vai di deo ona o le tā ua tele o le wha tā wina o tangata whainga ruenga awa o le yuri o tangata whainga ruenga lo tutu mo le aia tau o tangata I mea wha le lei tono ngā ruenga working conditions ele ngata fo ele o lato wa ia te tau I le fina wina o mta upu e loa ele o le lei o na fina wina le ala na o lea ye o na to tele ia tangata ta o union delegates ia male manatu fo ia o le tala fa sol pito lava o le parti fa fai o le leipa la to ia na fa tu lai mai ona o le union tangata whainga ai o le uta vai tu nei o le parti o le green sa tele lava ia la to ana vatau ma manu lauti o mea mor sio manga io o wala vai o mea uma o fato ama o le ia le lei mea uma o leo o vavai atu wanga ia ne I social issues e pei o le housing crisis ma tulanga papena e fale ton mo fan o le la o te foi a le te vai atu tu sa le ia ma le lato anava tau ma le leipa ia ve ese la fonga mai lunga o wala aina veggies fruits ia ma o ai masio me wala au foi le tau mafmata ma mea ai lolo ya le la te fa pe tua mana po le la to na bata ya o le so ni fo le nai le fa ta ngo fiina ai mo so po ma lo ino to Malo pa te to fina ngalo te tau malo longa ona le tanto te mi fo a foi mai manjo wo I solinga tu la fono ai mai se famasonga Mo tupe wha momoli, toro a tātou ofisa I Aukilani o Tara o Tāhuhu Mangele, male lata I le fitu se furu a tātou la la so se maenga o Niu Sila nei, e ma whai o na whaonga ina. A whai o e sauni malanga I Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti, mana tua le Moana Rentals, malana whapitoa, se fulu ni mapasere wa pa uma o lalo I ta vale mauretongi, mo le masina o ke topa, ai inga whapitoa. Po nise whamtalanga wala au le o se lau o tasi onono. Po o telefoni masani lua fitu ono, fitu iwa fitu wha, male lua fitu ono fitu iwa waru wha Pacific Easy o laupa anga mo tupe wha momoli I Samoa. Hello? Happy birthday!
Yeah, happy birthday di mo makiva. Se me kana mo vile kwa i. Fa mo yo kolos fanga uma va kolo tala fa ka celebrate los fanga o tamisina. Sorry, if ia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si be vie. Uso, fang ko kongi me mero fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Thomas. Malo. Bem bom. Talo from Bacha. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Toi fa fele ati lo mai mo ka le vanga o le afia fi ina o toi fitu miru te ni chale o le tula e valu le te bia manto Niu Sila nei. Toi fa talo fa fa pele fitu e maua le nei polo kala me fa pito le le fia fi. Pa lota male lo. Ya o so fa tasi ai au unanga fa selo lau au kiri dei. Ya le iti live radio Samoa te silibe vetolu amo me se fo yo le Blue TV. Ya fa tasi ai masu yo le tantu community Samoa me se fo yo fa business tonu la vosu tanto tonu e ene o mai sei fa mani no le manto le vai tu sai o tulanga o le alo atu lo finga alota la tanto me ia tu tulanga o solinga tu la fono ia male a fia ai tu la fono ma fa misino ngai nei ini usira te o le fesili la wo lunga lo ma fo fa o le tanto lo la o e ko la ngonga so saunga le muri ngia ku ai ile kele o le me o lo kupu mai male talepe o lo tupu mai tonu o le tunu male numero o kengi ma tu langa lava i so se soli ka tu lava o ko se feli a to imbo mai le ngona mai le u te mina e u fale me le tunu o Niu la fa so lo tu Ole tala ia tu. I'm safe. Ole o te sefe a umalo wai. E na pawale me tau nue le mele. O lo fa longo so o le me o le so fa ingo fa lo loa ana i tangata asia. Ai me se la fa lo loa e tau la tele me te no foi. A lo pai ele sanga le mu le na te telenga. O le te sanga le mu o malo wai. Ai a fa pula ia lo la le mele. O le so fa ingo fa lo loa ia ana i tangata asia. O na la ngona lo le popole. O ina la pe ka do le mele po sa o po sa le mu pe but o tali sa o fisilia to me situation ia o ia malo wai. We're safe. Okay. After le antau te ro fo e lo to mai tu langa o le fautu ai nei le tu la fono. Ale tu langa tau saunga le mua. Tai setsa. Ia te fo ia tu se le mo tali a palo. O lo o sa le mu mo lo wainga. E pe o me ia o le silingi ni ai. O tele to nga solinga tu la fono le ne o le tu la mai. E fo le i masakia. Pe la ram raids mo so fa ai ele tu la fono le national leader titilo tu nei ai le sa au mai mo na vesela ele le lipa mo sina temi ta wo le 3 strike Mali o le tangata soli tu la fono mo to soli fa lu tu la fono fa tolu lo ko mo tu uma lu wina le soli na tu la fono a mesela le o le pa o lima i tamaiti o tina o sa wanga i tonu ainga o le fasio tangata ia fa atasi ila mo le baanga leo le ram rates i tonu
o le atunu watoa. Ai pe o statsuna vaenga o te whatutu e nai. E te tau na toi a mwia le tulafono na o se policy na whaia national. Io. Ma lo fa tele e ua lo fiona lo pepe lo fsili e tu fa I tu o kara fa bisigisi. O le wa isi na tu pe o te lai tui. Pai ngo fa o ngai ngai Asia ma tu la pepe na e lo bisigisi e lo o kisa ma tu la pepe na. Now, what's your take le mele? O le aso fina ngalo o e kau fa fe se kai mi ia fe ku le nga e pe o la o nanga a fia ko me tau o se leni ma me tu la pepe na. En fa na e sa no le banga. Haftai asiat. A whaina fsiri mai wale whatoa anu tau sanga talu na o nofo I Niu Sila. Taimi mātou tau nuu mai, e rei tele ni mea whapea tatu whalongo. E le tele o sori ngā tula whono e awhia I whana, sei tu lou. Ia mai mawe soi fua. O ngai o inga ia e wha o ngai ta vale. Whale a ngai ia whale o loa a ngaoi, sei tu lou ia o loa. Ia matulanga la ia o le tele o le whamatau I lungo a wala. Ia meise lava I tulanga ia I kengi. I teimi e o mai whaatase ia lato wilafi matulanga whapena. Ue ta ua tulanga le meolo ia le mātou pisinisi o le mauto Samoa. Ele masalo po Iulai, a matango Iulai. I le tau le lua le uli. Fato a fo ia tuar tangata sa sawe talalan tupe le fale laf tupe sa mato so. E alwato la tulanta vale talu le uli ale feo ai sol tangata. Sa wale sta vale tu feo soi mai fafo ta mai to lua fa oli mai si saina lea fa ole ato tupe ato nan mai ele ato se sfurse koni na tupe mele feo soi ta vale to a fai ole uma fai e tangata na fa atino I le lua le uli le robbery a le fio ai solo tangata lau te lono no winga matua no mola ya la to le mea e leo to e popole a no fo le town center mal mauta Samoa o fa leo mau tu la fafsanga mal pack and safe o la vai fo I na yalo ye to lua na fatino tu langa le o tangata Pasifika a le o le ala wo a le fo tu po tonu I au tafa o le vainga pito I pisi o mangele so ya te au ya ele o to e whainga tai tangata ona fatino le tu langa Ele koe whakalinu ngoi se pungsa. o ile ai O pingi ai leo ke kere mea. So it's time now leo ko nai so kita ngalon tatu mai la ye vali po yo ngi polisi ya tu la ko yo o whainga vai e tau mana ye le fa fonga le tu ma ai from the person or community o ele te fai bo mesuyo le ola la we fair wa ile ngi kai mi me so na yo walu malu a inga o tau tu sale sa nga le mu le amakanga me ngi kai mi me o tutupu Haftai lava. Ola wia wa hewa ufatel wa walu ilunga to wa faya fo ima yesu winga o solinga tula fondo. Ya taimi o COVID pe o lena mafua mai matitele ya le ram rate il va inga le tato ya fa mau ngale ofisa le wale vana ye le ram rate e pe wa tele ona lipotia ona taimi o COVID o ya ta wa fa tu sa moa e te tu sa ta sa ngale mua e ya va inga ta te loe e va inga leanga ya ta vona awone o ta loe ma fo fuana ta felwa wa ma tau ye west ele pe o tau I south. Tai lava. Foi singa. Tai lava. E a mio pule a matou I west tu la papel. Ai e a fone o fesili e a fone. A fa tu sa tu la ngai ta tu atu me tu pu tu o se fea wi la wa fa long. Ai sa noanga wale to fefe tu pulanga matanga ta nei vai time ale voila tato wa ai tu langa ram rates ma be fape awa salvo I lumo so ringwa tu la fono me ai lunga internet internet ma scams o lo tele na fi e tanga tama tu o se tato tunu ma lo fa jaila wanai ai tato tele tala inisio vaenga ma ni manulo ti o o mai pati ss o leo te tilo antu I whainga o le se lau waso leo suinga le national pe afa pe o mai tutonu. O lea matua sa mala I lava le tūlanga leo lo to e la e ina o ni tō nginga whaakengi I no whonga whaiteli. Lisi vaenga leo wholofolo mai o le asi itia le numero leo. Ai maise a taulanga
foi le tu tonu au Niu Sila pe o kai le city o ke la vea ko maka po mo wedding ko ngem tu langa fa pena ole manpower fo ima tu langa ole ai ole amatua city e la mar vai ngale lo te fai ai vai ngol fa na wala ngole to va to sa fa city sto fi ngalo o le si fa fika o le o matua ma puna le te mile nei o le fa o ngao maina fa ngau lai fa o nga e au mai e ka lepe fale ino to tonu o le molo le mele ia a saule o fa inga pe o le fo lengi vo le a ai mana tu la e pe le o malo si tele mata o le tu la fono i fa na ngai ti e fa nga sa mo mai ta me se foi na inisio vai nga wale mai foi le national la to ile put camps le na tu te fa ta pe ina mo le vai nga ia na fo fa ta o to mai a sa Atu mata be atu I vai nga le lo ti lo tu fo I vai nga le policy ia po le tu la fono fo le national ina ia mwhai na whasana ina le tamaititi le sifuma le ono tau sanga nei lo o le tuatu I tua le sifumu balu po le sifuma tas a wa o isa I le limitation fo le ona whape le ka beo stanga te matua nga te I lo le iai ana me se masoli tu la fono o tatomu fo la ia a whai o le a whaanga le bata upu lea tau fo na iai se vaenga o se tiute ma se matapu yo ia matua o e fsiri ai o fe I tabati o fai ngar we po le o nga po a uma tu langa fa pena ta ona mate kuina ma o se tu langa na o te mana o te fifia I le vaenga na le policy le national ia ma le si vaenga ta o nai o fata si mai ai o I la to uma pati uma la vai o lo o la to mana na o uma ia fa to te le ida le fai numero leo I le atu nu wato ma o la tau se fa popo tu nai le banga ta bula na malo fa dai uma to o foi bel pito le fa uma baialo fe ola pepe so venga tau tu lia ia le tūlanga lea o nei e tati whaalonga so o I lava e whaapea mai ua whaisi soft o le malo ia lātou tūla fono I tūlanga o ai mese lava I soli ngā tūla fono ia fia I whanau e pe e ave alfa mua foi lele e tu avanoa ia a lewa tawa ia tulai I nei manifesto ia po policies I wa mai ia e nei party ia wa matua au mai foi ala tu tai ala ina ia mautino ai a faia wa e fatino ina so tula fono wa lava tu langa o tau sanga ia lua feilo ai le foi male mal fa salanga ai ele nei vai temi o te leo wa ai atoa fa I titia ona lewa ta ua si ata tūlanga lea pe o leo tau whao ngā mai ele au ia te leo lopo la tūlanga e tangata matua le au whanau laiti ia e o whatino le ram rate ia o mai le e wala ora toiloa na ona watu e tonu toi au mai tua watu e tonu toi au mai fafu e leo ia ni whasalanga fui ia mautino ai e fo I meita meiti whapea mai loa ia matu te te whaia ia ngai oinga ia tulua foi malfina ngalo o le ataua le me le te tiro I lo la po fe le vai ngai ma whaia lo foi la na accountable matua po guardian so tamaitia a wal me sawa e o foi tangata nei le so tu la fon o I foi le masao mai ele te lo tupel malo a wai le whainga ruenga e no foi le fale ia ele ngata la ole alu I benefiti ma tax ma me umaya ale foi to solo mo ya la torfatino me olo safai foi pisinisi ma le nofo puipuia o tangata laute alo pa tai tu iso vinga no manga le ai pa na witi ani so tu na fono mo na ye o inga la fa mtala ngale to fa yetu me sa fa ma sunga le pepe ele afiango o fa na witi I meni o tu la fono o no fa te tenga te le mea wala nga le sa le mau isi va nga fa o fa e pela le va nga le ale green wala ta penanga tu la fono ini ya ave se malo si anga leo ave se malo si anga leo e fa tino e fa tonu le afianga o tanga tu la fono me se lava I fa na witi ala ka kilo le mea pela ni lifa le mea I ngalo e pe ya le me le misi Pea yele mele misi e kakau nga ave e so se vai nga fa ale lei o nga kapu ele mele ele ki nga inga le fa msinonga ma le tula fona le sila pe ale lei o le ala na tiltilo
O le la kau kikilo. Po ai le vai nga vai le nga ke pikia mai le the missing element. E ma foi ona tinga ina leo mal fatu on tula fon. Na ngai le mele wa misi. Pe lo na mana tune. Alo whakatai a leo anai a o se sui o le tātou community o mātua fo. E langa leo o tātou whaasongi I whangau matulanga whapena. O leo te tau wa ia tuina ia toi te talai so whina ngalo. Pe o le kau sa mala mai e policy as a national. Ia le tūlanga leo o ngor kiro o kelenga upu. Pe kau enforce le tūla fono. A leo te tau wa ia te fo I le inisio vaenga le leipa. Me se fo inisio o le Greens malato. Pe e kau apo mai ale upu whaperitania fo I le rehabilitation. Fo o le toe fuata ina. E wha o ngā I le vaenga lea. Walanga tasi le si vaenga ai tele isa unua le unai wha lau tele fo I le tātou lau. O lau ke vai fo. Tasi le si vaenga lea na leu wha pe mai ia le national au mai la tau te ave esea. E koe restore mai le free strike le na loa le na sau noa iei le ataua. Ai o le ave esea fa mo le atongi tua le whainga fo I le cultural report. Le wha o ngā e kuskusia se li poti mai lona tupu anga ma lona tamali anga. E afuai. Na so fina ngā le ba. Whakai mo whesa. Whai sa wipu vai ngai whainga. Ole mata upulea e whainga tā ia voi lea. La ua ia wa ai. Ele ia stangata e nofu afia alu e whaatino se meleanga. E ia le aunga. E ia le mea la ia na fuona ona una ile loto ia le whaatino le tūlanga lea. Ai o uia o te tamu whai lava e toe toso lava I le amatanga. A le lei to tono le ainga. Le ainga poto le ele ta ma le tina ma le whanau. Whaatonu talanoa whai ia maftanga wha le afiafi le lotu. A mautu to tono ainga. E le se ngalu whai ngalu nga pol ta ma whai ngalu nga au le tina o na tamaiti le aonga. Tūlanga whapea. Ona le to ela se me whapea. O te le tio fo ila ia nai a tātou tangata foi po oe o lo il pale mene le whainga o nei tū la fun. Ona se me whainga tātele. Ia le whesili. Ave o le whale pui e ave ona e whaasala oe. Pe whai fo ma se au ala e toi whaale lei ai. Ia le a mio. Ma toi tō manatu ai pe ai se a. A le a tō ia tō no le sio manga o le community. Wa ye ni suinga fo. Ia na mea ai se longa na o Yesu e sa we whaile tali o tūlanga na ai e tate whaafetai o le tate wa ai atu. O lo tele lava ia mea ia mana ia le national whaamamafa le sala. O na pe on tā ua. O pe wale whewhewe tangata e. Au mai ale au kengi e lak pasika whaola ma pula polo kala wala pe o le awala lakama. Ai a te vai fo le national ma nei o le leipa e te ua noa ai pe o tau mama ile sala ya wa ia tu le national o mai le sasa ya o tau le se melea o le tamu fai va ai mtal no mati ma le olanga mela na ila wa wai tau na o lua na le fa nga solonga la me tau ia tau le fa tau ia tau me mo wela tupe al tulanga la le te va vai per vaenga leo le tau o ngatasi wale sasa fa per foi mal toi milimili awana sasa awana milimili ai o fa tasi le po mal milimili Malo fa vitai o e sa noa le onai fa pe finga lo o tamali nei au ka ro ma po le ata wa ma tui ma le pe ele tato soifua ngai sa mo le kupu ai o fuspa e le lo le ase singa sa le o kokolo solo pe tu langa fa pena ai e pei o ati au mai rola ngai o fai ya lo ma fa na o tu lang o ka vai ku ai pe wa America mai kiki right ma tu langa fa pena e pei la o ka feke enga ia banga ai o le ase me mana tu lo tele o le ase vai ngai ono tau to ai o pe ka li fa ai le mota to sa mo la vai malo after se te la tamu fai atu pe tali tu lo ma e ai le awa o le me mondi la tatu te o bai la vele tu nei o le va to na finga fa vai man tu la e pui ai tanga ta umala a le la wa mai foi ma mata upulu nei wo fa ta wei nei o le cultural report
o se li pote fuafua i le background o le tangata ma le mea na tūrai mai ma lona tūpuanga pena whaafena soifuane ona mai le li pote le nao o timtilo iai ia whaamasino ma lo ia ma whai i whinaunga whale tūla fono ona o le tama sa whaapea o lona tama sa whaapena ua pe o se pattern ma se tala whaasolo pito ua mafua ai ona le anga le oranga le tumaititi ma ua le mawhai ona vese atuai awalani a vea le mea lea a cultural report as a cultural defense mo i tātou i le tūlafono. Ai fo i pe ona saunoa ia lewa nai. E whetūtu na ia ina ia whapale ni mea uma i le taimi e mana umia ai. Ia wai te tau ona i ele mea ta o le rehabilitation ma le toe o ranga whafowina o le tangata. Ai, e len whaim tātou whātūtua ina, pe toi fo i le tangata i le tūranga le nā. Mo le manuia ma le saunga le mū o tangata. Ma lo whaafitai, leo pepe i sou whirangano i walanga o nā ua matutua na i o walo matulanga whapena i le tūranga o se suinga, karunga ko i Samoa me se fo i o inei. Whaafitai, i mea o lo mātou whaatino ina ma ua ia ma se o tō lua le ma ua whanau. To a fitul ma whanau o lo iai te min nei. E leo ave se le tūlanga lea o le taitai no o langa o tamiti i o le lotu. Ia awai le o ngasa o mea le au talavou. O lo o whātau waina fo i tūlanga ia o maftanga whale ainga ia fiafi. O mea sa whaatino i Samoa. Le wo mai ua ono ma le a whatau sanga. O lo tam fai fo e whaatino te mini. O lo fifianga. O te lo vai atu lava fo i lau whanau. O whaapea mai fo i lele o te fia latu tawhao i. O te fia latu tawhao. Ia, tailo iai. Ne te ope ane, ia, pe iau na sauno. E fo iai ia tau tamaiti i Niu Sila nei. Ia ma ua ia o mātua. O lea laiti. E le i o le teimi e mawhai i lona whaapea mai. E mwhai ona o alu watu te tawhao i le whale o se awolia. Ia, e ftutu na i fo i mātua i tūlanga. Ona la le pōlenga lea. Ona le tate vai atu i soli ngā tūla whono i watupu mai. E tau mai tau sanga ista mai se furu lua. Se furu tolu, se furu wha o le fisili. A whea la mātua. Ia, pe o tūlanga na. Tuse ele i o tele ria na i o walo le melesa e whai i Samoa. O le tūlanga. Tātou tele atu le malolonga. O lea tau le maina le reporti lea mai le metanga luenga o le corrections. Ia, au lea au mai le lantou update ma whape mai. Mai tanga tānu ese o loo awhiwhio mai e papa au i le turu le nei o Niu Sila. Se fulu 2% o i lantou e ngangawina li tūlafono ma soli ngā tūlafono o tangata Pasifika. Se fulu 2%. Now, o lea ka kou kei lalo ke isi mai. O tangata papai. I tūlanga fui lele Caucasians, tūlanga o lea au mai ele li potile nei. Ai lau alunga aku kanga kamau li ata tau. O le si fai vai ngolo tu tau via tu ia ida mai ngolo li pote fa pe mai. E le o to tele ta tau fo le ratio fo le le nga wino le tu ga fono ma molia ma fa maulia. A o le lavele ya ka ko i. E ka le yo e fa nga poro kalame ia mo le rehabilitations. Kusa le sau le li poki. Ia no winga na tu fa fo mai a. Na mo no winga tanto we tau mo me vo le Pasifika ko. E pe o le ofa mai opportunities ma va no fa pene. Ai le o la fai va ngoi. Ia. Ta sina le va nga taua. Ai ta tutu le malo longa te o se fifa popo se va nga. O le tausa lo. Sa do le ona. E mena taua i lava ona to e ngā lulu e whātasi le ofisa o leo ia mai kalesia whaala putputonga fo ia o le community ina ia tau mawhai e lima taita ina mawhisosoani e tātou tangata ia wa pele wa o le whale pui pui to e o mai wa e langona o mai tātou le mele o le ma tau lo le ma me pe upu a vo ia no foro le whale o le fialu se mea ai e tau la o ie e o mai ele tatu whaalongo so o al tala vo ele it takes a village to raise a child. Sasi lo tamaiti ti wofi wasu le village. E tatau la ona toi au mai meia e puti mai tatu tangata o mo le tulanga lea. O le tele o tatu tangata o mai Samoa e vave ona mo le maka ona le feo ai leni lai sene ave ta vale. O le mai fasi tamaiti. Wa tatu ye o tanga ile fasi tamaiti. Ave ona na.
Io, ai o mai lo nei, e se le whaata ua o tūlanga ia. Pe o nei mea la ai te whaapea, e a mateo na maua le maka. Wai le alu loa, maua le sala, le alu whainga luenga, le maua le tupe whawhanga i le whanau. So e tā ua tele, le baba ai tūla whono, ma ngā lulue. Le lau te fia wa ai e fo i whaala putuputonga. O ai tonu whaala putuputonga ia sa ngā lulue la ma whainga malo. Ina ia awa ai atul mea o lo whaale tonu. A lele o whao ngā ina, ai sea. Ta ona ye se whainga ina ia mwhai ona whao ngā lelei ai, pesa o soani ia. Ai leo le tu whao wa wha peo tātou tangata. Wa na lo tā lo whaila, pea wha peo sau se i whafo le whale pui pui. Ai lau ono fua na uia. Ola ngā ngana le mea pito sili, ona la veve tātou tangata, e le loa loa ngangu, ma le fia lu fisili. Ai tau tātou ngā lua tūlanga lea. Whakai patele. Suli ma se kone. O i lato umalawa le whaangaina le porkalame le neo le rehabilitation. A la i le fsosoni al malo e whaatupe ai. O tangata fo i nei to e re-offend. Malwhaloa. Malo whaatai. O le amatoa malolonga a fo i mai. O le a mantou tala noina, ma tā upuro o whakarikari ei le siko o kere le taimile nei. Immigrations po o whemalanga. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Mo tupe wha momoli, te tong hino pili ma le wha tupeino so se wha lewe lawe Samoa. E whaingo fia me uma i le Pacific Easy Money Transfer. E tolu a tātou ofisa i Aukilani o Tara o Tāhuhu Mangele. Ma le lata i le fitu se furu a tātou la la so se vaenga o Niu Sila nei. E ma whai o na whao ngaina. A whai o e sauni malanga i Samoa mo le taino le palolo po ta whao le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals. Malana whapitoa. Se fulu 5% wa pa uma o lalo i ta vale mo le tongi. Mo le masina o ke topa. Ai inga whapitoa. Po nisi whamtalanga wala au le o se lau o tasi ono. Po o telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy o lau ba anga mo tupe wha momoli i Samoa. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Siyempre ka na mo video ko ay. Amang yung kulos fangao, mabakulong talo fakagchoy sa celebrate los fangao yung tamisina. Sorry, e fia po. Ah, sorry. Ang amin kasi los fangao, silbi fia po. Uso, fangin ko kong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Maro. Pemo. Talo from Bacha. Te mero wajira o lua se furu miro tau te rere i kiu la valu a o mantu iai le porokola me wha pitoa. Palota male loa. Lungora unanga alau iti lai Blue TV a mese foi o le Radio Samoa te se lima i patoru amo. Ile rivanga o le fiafi o mantu se e mai le mata upu tau fe malanga inga. O immigrations. O le visili a matantu i lau talega palauli. O le aso finangalo ma se whaatua whala inga i le mata upu tau whemalanga inga i le vale o Samoa mangi usila i le kaimiringei. Ua whewheu pe ua whaatu sa tusa le temina to ai tau nuu mai ai nao. O te misalo le
Ala matau puna ni tau e pe malanga ai immigration wa tatou tangata ma Niu Sila tasi le matau pula na faatalitali mai le atunu le fiafina nei o le tali le fesili e le o toe faigofie ua nga kalangoa o kagakai ai faikogunuga i ma tusi le laina e mulimuli taʻi ai tagata e faaogāina le mea lea ua fauruga i a watili ona fainga tā mo tangata e lalo i whapitoa lala tala i o tātu. Watili ai ona fainga tā. Le whaatinonga o le whaafainga o fio whi malanga inga i le vao Samoa ma Niu Sila. Whapitoa lala tala i ha Samoa ma Niu Sila. Lea fo e le toi nāmana laina le whaamana tuina i lima mau te lea tu le whaamana tuina o le onus futusanga. O le ngāle rue whaawoa i le varo o Niu Sila ma. O i ngā! Le sa mate le to tele tu boia. Kula i mele malo fo i Samoa. Ai pare mia ka mai ka i Samoa ko pare mia mang sila isa le la fa ngi se mea. Nothing. Le ai se mea. Wa fa wa ti le ona fa ta. Le o le geno la la tra no. E le particular se metas. Wa ti le ona fa ta. Ia application na tatu tangata. Tai nane lava le sawi le maliwe ngar kasiar vai aso. Oia ora ko kuri or kanga per par mi Niu Sila no fuka faingo fia le mea. A o le mea la le manei na utitilo. A o mane ona te pena le fast food tanga luanga fa vai te mi Samoa la pa Niu Sila. Lo ava yaso saudi visa. Ora vesele kele. Niu Sila. O la le mea wa faingo fia ile visa tangata sa fa vai kai. Pa le to ina mane lo matua le fia o mai le maliwa le atari po le uso po le afine po le uso po tuanga le mepe. Wa fainga ta. O le peselenga. Le pe pese ile tunu ai se a wa faingo fia no mo le visa tangata e sa wenga lu fa vai temi. Mane tangata e malanga fia sa we asila tari po la lava ma fo. Wa fainga ta. O le meta upulana lo telo. Le fa kari uma mela ku pola se ka ko kala le mela ale le ka ko kala me faso danga le vula ka pinga le ka upurge Malo fa mai te le a taua. So pinangalo. Wa fta yo na wa matabe ya le tofa e pala uli wala ngolo ta upule ni fifiutele. Malanga o levo no fa tali le tunu wa tonu ese ta tu por kalambi. Ai e tu i ai pea le mata upule nei na i toi fa fonga ia le tunu. A força utala on le tato mata upule nei na tato fina o tuai ele meta o le amnesty mai o le fina o le amnesty ona a fu mai te temi o le lua fisfu ma le valu se o mai temi o covid mai la tona mulmuli mai lua felus fu ma le tasi te le ala fa le tono e la tona malanga mai temi na mata o fia i nei a sa ye fu tangata sa a nofo fasoli tu la fono yona tu atu. O lea la, mo le mawhai ona, mo whaangata mai le visa le na, fo le whaafo le visa le na, e branga mai e so, e hapo le asisi mai. A sa tau ana ye sisi provision, le wingo le na opu sa tau na ye sisi tō whaa le malo, e silai, i le toe wha popo ina, i awana i soli tu la fono le nofo le tangata, nei polita maa politina matua fo. Ma e na siasi mai le teimi le na. Ona toi fo leo la whaamtalanga i le mata upu leo o le fo iatu o Helen Clark, whapena fo Jacinta Ardern, ma wha sifo le atinu, ma wha ato e se atu i atagoa. Male lato sauno anga na whai. E fo i mai loa, whai le mea tau le review. Lea lana angina le sauno ngā le talenga palauri. Le ai masa review of any immigration policies i le teimi le na. E o mai i le so, o le fo i tilo atu, i policy ale malo sa tu le mai ele o atua i ai ia se tu langa e mafai ai ona fa to afimari le ngona o tatu tunu e la le tu si sa mato va tu minista mali i ole tunu e ole fionga le loli ia sa fina wina fo i le vaenga le Pacific Leaders Forum ia a ole ma o tu si ma le fina watu as community leaders. Ona o te lele backlog o tangata ua ova o latu wasa masoli tu la fono dei. E leo a toa mai le tatou kota o le tasi le afe ma le se lau i tausanga umala. I leisi se fulu tausanga o tuna i atu.
e te tau lo lana tilo le matanga ruenga. Male tamai tai pare bia. Male minsta. Ele au mai o le whainu mera na o tangata ia wale a toa mai ele tātou kota mai Samoa. E whaatu mo ele pū i la tō ia le o overstay o le te mile nei. Awa o le tula fono fo o le whanau mo o le tātou kota. Ia, na e sina fia. Ia mai lesi lima, ai lafi le lima tu i tangata i toi tu i o e pe mo sa ngā ruenga pe le maua. Ai o lau whamtalanga Samoa, ia toa pe le tai i le silsila mai. Awa o lea o le tūlanga i le toi lo tea o le tātou mata auku o le Samoan Citizenship Act 1982. Le lau tilo tu nei le i le mata upu lea au mai nei le green e le li fai pule i atu yono. O lea o tā ua mai ai. Awa o le mata upu lea na se I mai le pulo. It was a private member's bill. E toi lo tea ina mata upu nei fa sa o le mea na fa sena fai le na mai tau langa na fie mo le tātou utinu ui Samoa. Na watu wai fa tope lau mai o. O na mai la ia le wale ua fa nau mai le kuota a o so loia a tole ia tau o Samoa I lalo le Citizenship Act 1982. O le mea lai mana ia o le mea lea. Samoa le fa fonga foi mo le tātou utinu. O le mea na langa lava e fai pule o te tonu o le mauta fono ma le pale mene a Niu Sila ele o se mea na toi avatua e Samoa I fafo mai o le mauta. Ia tātou nofo te talo pea o lea o iai ia lea fo I pati ma lātou tule mai ina ia whaauau le whinaunga le mataupu. Palo, whautai le ataua lau pepe o lea sou whiringalo ai mai se o wholofolanga iu a mai eiso pati tau te talai le si vahenga le tātou mataupu. I tūlanga o visa e me se fo ila ono fo mau mai o lo ono fo whaasori tūla fono. A se ata e lua pāti iau te vai atu e iei ala tu policies e tau sosoani I whaafita uli o visa. E teimin nei, o le green ma le leipa. O le iei ala tu o le au mai e mwhai o nau titilo I multiple visa ta isfuk tau sanga. I e tau seife meila le melea o toi apalai. Mei se ala pia whapea. O lea sa guarantee le visa e tangata sitsen. O lono winga. Lailo le lea tangata lea na apalai ia le visa. Ia pia fua lai tūlanga I maliu ma lau ilo lea o whio ai mea tangata Samoa anga I Niu Sila te minei. O te lea tangata o tai wha tai wha lima no mai e lea ngā tai wha lawe o pisinisi. O au a whale a ingo mea le kalesia. Pia lai tau mana iei la tūlanga le visa I o mantua asiatana e tau ua teimi ai malanga I Amerika. Ta siat teimi na pala I le visa e mai pe se fuk tau sanga. Ai te alu whaafia. La me le whai la se visa whape na mo na i o tātou tangata Pasifika. Awa, so se teimi fo teimi nea pala I e tongi fo le tupe. A wha se fulu ana sau, wha se fulu fo ina tongi. A le lau te vai atu le Greenman leipa. O le tau iei ala tau ai e inga I tūlanga ia. E tau sosoani ai I visa. Ia malauta au e pestala tūlanga le toi au mainga o le mau hui le mwhai on toi mau sit senyo I la tau sa soifua I le waite. Ape te lau luas fumat pāsa ia pa ian tau sanga ape te lau fas fumat. Ia, leo te vai atu lau tau a mai el queen ia tūlanga na ai malisi vanga munmuti. Le vaenga la le tātou I le kota. Masalo se taimi o yes tātou tatanoanga I tūlanga fu ia responsibilities a le immigration Niu Sila. E le au mainga o tātou tangata wai pe on melo iei. Nao na e laki a le kota. Pe e umailo I nā ma le responsibility a Niu Sila. Ai su e mai a oelo a wala mai o e te saua I nei, malau nofo ai tonu nei, se taimi ia e te loa na e lava tō whai nisi o sui o le tātou pēno e whaasoa e tūlanga le. Malo kau teilau pepe o le whaalau te lenga o vaenga le na sau noa nisi o visa I e tāua. O lea e whito I tonu lava anga I parents and grandparents. E pe ele o tai au wha I gai lau tele. E pe na mātua ma mātua. Ai, se whaasora pia, lau anai o lea so whita ngalo I tūlanga o nisi o aia inga lea o mai I tūtau immigrations. Tai, walo manatu ia. Nea me vai e nā me o visa. Tato o tai lima o tai sifuru tau sanga tau na tala roa visa mo tangata Pasifika umai fio mai I Niu Sila. Lau au nā manatu. Ai pangalia, ele o whaatasi lo manatu.
ia man manatu Niu Sila ia mpati sa ia le taimi na ova ai sa ofisili le sui o le green fatalanoaga sa famai sa ova ai foi lai lunga o le NZ policy sa ia le latou anava tau faapea tau fai e tu lei se visa po se passport ia or something like that e mawhai una wheo ai fua tangata Pasifika mai Niu Sila ma Australia a leo vai atua le iai so te le lolo po pe samu leo na wese po tulanga whapea ai ona la ele o tali mai Niu Sila ma ona vaenga malmalo fo tulanga le ia ese mane me o visa ai mese tata Pasifika le sa no fo va ai tata o Niu Sila ta una tata o mai o atu wai ai le nga voi le va pe te o tata o mai o le tau le ini fale Niu Sila a ti le na tele tangata fia mo ni fale ai lo tata mai fala velave to yo e mana ia tu sa mo le nofo a o val malulu tata o sa mo a bevela tata o mai e ta un tala va pena ai a wa tata o te o le fefe a le fia o le fefe a ne te tata o mai fai le am a lo ia manatu na ia a se va ainga lai fainga o policies mo me fape e mana ia uma policies a party uma vai tu le national pe foi le act o le tele o lato visa po me o lato anavatau tam fai ia fa malo siele o mai tanga te fa fainga luenga i tono Niu Sila ia oni me le lei uma ia la lo fa pena foi le leipa ai wala aloa la le leipa ma le green fa popo ia lo mal tamalea o ele visa bo parents ma grandparents ma tulanga fa pe e mana ia la mo tatou vai te foi lo per ta ua le sitseni ia mal tam fai le e suia le RSI tele mea ia fa le tono le RSI ai ai o falling mai le green la tam fai ia fai se swing al RSI ina ia sa va no fai ina tangata ia mai so le RSI ona mo la to se fa manu yanga ia mo ni resident visa ai tar tele vai to lote mele kota ai tele lava ni me ton fa le ele kota ala ai le ta o mai malo fa tai to fi apo tuale va ngana e fitala ye tui ini so va ngana fa lo tele tu lang ole my policies umalava vanga fa Faiga Palota nei e pe e te watangi me te e te li falo mana tu ile peng fa vai ale green il mele e fai fa pito il visa le multiple entry for 10 years e fa faingo fia e fe malanga inga ale tatu tunu il melanga le ka wanga ilo manga ku il policy le ale queen e pe ka manga ia le mele e ka ku ilo le melen ka wanga le pepe o le saul vasi masin ko sersi masinga o le kupela wa ko kongi fo ila wari o le manus ai kasi ele fainga se furu ka usanga a me se ala o tamatua i tu inga me pena le mele leila le namo ai ka se le mele mi go se le ngo fa lo ngile le va ngo fa fa le pa le fa mai ila ko mela la fa within the first 100 days la ku men fainga malo ka ofisili alo ma fa sele la fa mai ngil se la waso ngo fa le fa sa ye nga me le wa ka usanga le nga inke ale ko se mai lu ka nga mai ku pur mele pe amos se la waso bo se fa fa le se mo to sa mana yer va ngo fa mai te e palo se mo tatu to foi mai lango lo ki vi sir gepe nga yisin ka ko me nga mo mai le tatu wi fongal na fai ai o le vaenga o te fia mana o tatu te tala noa i le vaenga le o le leipa au foi le ngalo le policy le national le vaenga le visa le ta o le super visa o le national na lima tau sanga na au wai se tasi o la tau fa alau i loa na fai sa fai le o ofisili le ai ta u fa ma fa fonga ma lo te le tlo o le multiple visa le ka ka ngor ke mi ngai i le taimi la va ne yo o tupu e ma fai ona tausanga ai nga fa ongo a masinga na o sa na le ongo la masinga ma fai nga isa wai ona e to fo ile isa mo ia fa ko isa fo ila ia ko se i conditions o multiple visa ni now no officially la ia ile si poto putonga te le vanga ale national pe o ia ngole la to lima tausanga visa o le tadi ile ia nga e ma fai na tuli a to le lima e fa venga e fero wa ia de va le lima ne no auto officially la pe ia la ni ia nga walanga o le ele o kanga ka uma o matua o kanga ka ngai o lai po ia ngase le to na male naina
faafefea le keaiga o i latou lenei 5 tausaga o le ao mai ai e la sia latou vaega lana le lau te mai e fai insurance travel insurance paula na o le vaega o le ama fai ai ona fesoasoani i toga fitiga mo i latou 5 kausaga fulo ona e mafaiga e ngofo ai le isi la vaega a uma le 5 tausaga lena e mafai ona toe apalai mo le extension on the other hand o le leipa le lau te au mai le se fulu tausaga which is ele i maua se faamaoniaga mau tutu pe iai ni conditions o le fulu tausaga lenei pe o le mea lea le kemigaiga o le ogo masiga e koe foʻi samoa o le foi sa faatalonoina le suga le palemia Chris King se tasio o polokalami sa o fesili lava iai ele i mautū mai se tali o le mea lea o le isi lava aega tāua foʻi i le anava le leipas le lau te au maia lea la e afea i loa kama ia ua leaga o latou pepa pa se fulu tausaga ma sili atu ae o le mea le au mai magaia ia pea faape e apalai mai logo fo mau ai tusa o le mea le au mai o le avanoa e te toe apalai mai inga ia faaleleia le status o lau nofo i vaenga ai ia le vaenga tāua sia te fia pipi i ai langa sao i ai le teimi le nao le lua fe ma le wha le na whai ai le whaatoe tsenga lea ai au mai ai le mata upu le ta o residual policy o ai inga lau le residual policy e lua tausanga lo nofo mau le a whai o lantinga lue wai nofo i se teine Niu Sila pos tangata nofo mau pos tangata fo i tangata anu o e whainga ruenga ma totongi lau rafo mai tele solia le tu rafo e lua tausanga nana mai residual policy o omiro ma lau sit po lo nofo mau nana uman omiro nofo mau o omiro ma whailo ma lau sit ma tau fo i so se taimi e whaini visa wa pene i wha whakabele atu lu po ai o fo ina mai po ai le pati wha pai po ai fo i whainga malo e te tau lava o na yaini au lape e tau ai o na pui pui al mea lena langa silsila fo i le manuia lau te lau tangata wa a o mai lai le mata upulea ole ngase o se si po i o ni wa vaenga totu ngā o le sui fua malolo ina tu salava pe whailo visa lea e te tau nei se au lape o se tangata e sponsor ina ma guarantee ina lo nofo ai ma va aia le lei all the well-being and the welfare of that person that has been sponsored po lava so se le ni po se tupe le tupe tau si e ale unu fa no po se mana ia se fia fo por vanga le runga il tantu o na fa popo o lo ia foi le na va tau le national la tau te le foi fa mai la tau tu langa le e fa le visa mo parents and grandparents na le sa ta wa to pe na le leipa ma to ape o nai o ta wa foi la tau tu langa le o lo vai foi te le o la tau tu ova no fa visa mo ta metia onga wai o mai le university la tau te tu ova no foi le na yesi na tai me fa ngal ngai la tau Niu Sila e mana e vol tu langa le mo ese work experience o tangata ia a to fo ia to la tau tu no la wa yesi o fa tasi le to mai foi le pepa tustus ala fo wa lo fa tino ngal ma o tele fo tangata a mai tato fa na mai mai a onga o lo mpai fe na mo le residency nei ya la tutulanga i pe mo se ngalwenga i mpai fo ntar sanga se working visa ma fa solo to i la vai le no fuma o mana ya uma ya policy salvaanga te va ya le national mal act fa ma fa lava i tulanga vo ia to mai mana o mia o lo ia le tam fa tanga ia inga mo visa fa pea ona o le tau te loa e to ala iti tangata whainga luenga Niu Sila ele ngata lau tau sima o tulanga i le agriculture me fa pea ia o lo ia se la tau fa marusia po se me o lo fa pea na la tau lango ina ia ai mana ia tele me o ta o green pe o nale ta te vai mo o ai o tangata sa mo vai o ai nga mai so o el matai o matu ai nga ade sau nele o sau fai ponga wa o me ai a sa o tato ai nga e o mai o fetau sia inga yo ai nga al mele fai ale visa te yuma pa o la lona lo te vai le national malay pa me le a si lunga tau o visa pa mana o mena mana ia lo mata ia lo le ava tu male o mai ona fai le lo fatau to le sto langa le wata wale le tūlanga le tonga tau visa. E mantua mo tongi, ara le guarantee peta lia pele ai.
ele fa pe vo ila toi mo wa le toi mo tu pe le talia ina le ya ta sanga tu lo le na ta wo le le pa le ye la to policy mo overstayers Leipa, sful. leipa no winga fa pe was full tau sanga o o vai nei o ma fai rola na E te toi apalai. Ia. Ina ia toi whaale leia le status o lau nofo. okay Ole vaingala na le o pepe na no soson Ia. toi ole vainga section 61 ole mta upule na ina ia au mai ai ale tolus fulu e tolu masina toi fa olai ona toi fa tino le O lau. application Ia. o winga la tala voi le nga le wa au mai a mai nor se fu a fa fela le vanga la lima a o le fai lo se fu fuanga au clean slate au mai uma lo tanga ia wan mela le la mo la vanga la to au no la to va fa mai ia se o fata tala se a to lo se fu ia no a le la no fu no foi pe mo ta mil ai E mana ia le mea nana e sau noi le pepe whainga nana le pa. A leo ki kuri a pūl mea e le o kanga ka uma overstay a wasiri mas furukau sanga. E consider le mea e oke ai loa lara kanga ka. Was a furukau sanga overstay a. Ai sorry kula fongo. okay It doesn't apply. I can assure you you are out. a conditions E ai conditions o le mea na. O nei whai inga umalanga. E ia inga. Yep. E pe iau promotions for you. E inga. Lele tau tau malalonga. Bai. O le a se elu tātou ba. Oh, wow. Come on, make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Sorry, so, come on, send me something. I'm going to go to my lunch, but okay. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Chef, I'm more sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No. No. O nei mi sia talo ngolo tua Samoa ma au malo se Niu Sila le Kiwis i la stona i luas forma tase Oktoba i le Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talonga i lea so e au fia i talonga i le bar Kiwi Ferns, New Zealand A ma Awatonga. O leo maua pe paul fale i o fisa o le Pacific Easy i o Tawa, o Tahuhu ma Mangili. Wai whaatau nei loa sau tike mo oi mala wa inga, lau au whaingaluenga po lau mawhitanga. E ale e kale sia malangolango, lau toa Samoa. Monisi wa mtalanga wala au le o watu se lau, o tasionono, o telefoni maasani, o le lua fitu ono, fitu iwa fitu faa, o le lua fitu ono, fitu iwa wan faa. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Mo tupe fa momoli, to tong hino pili male fa tu beino so se fa level lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacific is in money transfer. E tolu tatu ofisa i Aukilani o Tara o Tahu Mangile. Male lata ile fitu se furu tatu la la so se vaenga o Niu Sila nei. E ma faio na faonga ina. A faio e sauni malanga i Samoa mo le taino palolo po ta faonga le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals malana fa pitoa. Se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale mo tongi. Mo le masina o ke topa. Ai inga fa pitoa.
Po nisi whamtalanga wala au le o valselau o tasi ono. Po o telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy o laupa anga mo tupe wha momoli i Samoa. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me kana mo vine kwai. Fa mo yo kolos fanga mo va kolo talo fa ka choice celebrate los fanga o chamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si pe fie. Uso, kan yung ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, tsalo po, welcome to Thomasin. Maro. Pwede mo. Tsalo for matcha. Mo tupe wha momoli, te tong hino pili ma le wha atu peino so se wha lewe lawe Samoa. E whaingo fia me uma i le Pacific Easy Money Transfer. E tolu a tatu ofisa i Aukilani o Tara o Tāhuhu Mangele. Ma le lata i le fitu se furu a tatu la la so se vaenga o Niu Sila nei. E ma whaio na whaonga ina. A whaio e sauni malanga i Samoa mo le taino le pololo po ta whaonga le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals. Malana whapitoa. Se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale mautotongi. Mo le masina o ke topa. Ai inga whapitoa. Po nisi whamtalanga wala au le o valselau o tasi ono. Po o telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy o laupa anga mo tupe wha momoli i Samoa. Toi whawhera i atu le taliu mai o le tātou proklami whapitoa, Palota male iloa, ilunga o le proklami lewa o le fiafi. Tātou se e mai i whinangalo tamani nei. I le mata upu lea i le retirement ana yo tātou tangata mātutua. Ia e kirenka ku whaongale upu i le pei tātou upu no, le ngangana no, whamai o le retire. Ia ai pei sirinka ku whaongale malo malo. Ai lantou. Now, e tele ia nisi o whainga whaavai Labour National Green Act, ai se fo i New Zealand First. O lea e lawe mai ei kulanga fo i ia i support mo latou, ia o tūlanga i pensions, o disability support mo na inisi wa iai ngā senga se tūmbau, ma kausanga. Ai amata tūlau whionga lei atau e sopu ni ngando vanga. Malo, whātai lau tō whātua i balai, o whāpunga maua po i le pudu o i ala sa makua le nei asau o tātou whenua i ai. Mō le teipi mua. A wale aunga lava ina ia o e whaile Palota. Ioe. O ai le sui e te tau wā i ai. A o ai fōu i le pāti pau whai. A o lea mātou te tala atu i le tāhua tele. O lea pāti, ma lea pāti. Ia, mana whainga whawai mo i tātou tangata mātua. O whamobonga lea au mai nei. O le population po tangata whaitau a whai o lea tunu nei o Niu Sila. Ua vave o na mātutua. Ai, o le tupulanga, ua whaato tele ida le tupulanga la i ti telefon. A ua vade o na mātua tangata mātua. O le lau te tau kawa ai tua i le policy lava lea ale leipolo o whaato rai pai pea. Ina ia whaato mawina ia tau sanga o le retirement po le maroro pensioni. Le ono sfulma le lima. A leo tu vai atu i le policy o le national ro ye no la to pa mo atu no mai le siti la ia le ono sfulma le fitu. Ya fua de osa mo ma le tulanga lo yai ia lo fa mo mo. O le situlanga e silio na tawa o le faio ni tula fono so ni ai o tatu te mata matua le ngata i le fa pa u pe ba feo i fua i lungo o feo inga le fatalo la i te ngata lau tele pa pena foi ona iai ia le talaino la to pepa vai mo la to sui fo malo no ino fala au mo tulanga o tong fitinga me pa pena ina ia fa pa u mo i lato ono i lato nei sa mo i malai le tautua io i le telo to sanga u mavai le ngata o ena maranga mai sa mo le Pasifika ia male atina ina fo io le atunu nei o Niu Sila i lona ta mau ainga i ngā luenga ese sili o na mau lalo o latu tongi sa i ai o tatu tangata matua.
O le si vanga sili ona tāua I la uva ai ai. Manatua, o le tula fono nei ni whaatula I mai o soifua ia le fionga I le sa vea ma minsta o le mutanga duenga. Le fionga a teito Philip Field. O le vaenga le sa tāua o le portable pension. Po le pensione le a tangata mātutua ua malo low retire. E mawhai loa na latu toi fo I sa mo matala le latu benefiti le na po le latu pensione le na. Lea la ua tau fia nei. Ea, alo iei le wha moe I la wawa ai atu I le tula I mai o le Labour ma le Green. E toi wha au wau I o le malolo retire le na pensione o tangata mātua. Ma toi fo I ma ave atu le latu pensione malolo iei Samoa. Pe o tūlanga tā ua nai lo u mafofau. Ua malu tele le nei atunu. O mai fo I le pula la ngoto o le suifua nai o tātou tabam tina mātua. Ua toi fia fo I le mawhanawhana o tātou lau whanua me ele. Ma fia mafuta atu I ainga. O aso le soifua o tutoe. A o la ua tau nuku I sapo. Wale whaloa. Au te lia taua paloli. So whininga. O lo manatu. I le mea len sauno ne ele atua. E whaatu po manatu la le tangata palota. Le wau li il forsanga le atua. O le siri kere la. O whela le mea le paloka ia. O lau kirikilo. Whai mai lesi vai ngā whau whai. Kuma o pe le ongo suma lima. Ai whai mai lesi vai ngā whau whai. A pale mai. Le ongo fiku. So le. O la kala mo ia. A o le lima se furu kausa. O pinge ulo le mea. O le lima se furu I wha popo ma le aso e tasi. O le vavenga. Ai a sau nei la le vai ngā whau. Whai mai e. No, a mese ronga lima kurunga no fiku. Isa. O kira wisi. O lo wingo la tala mai fa fengo fina I mamala mai o to ye le palota. Tilo lai le mele. E te mana o le ono lima pe tu mau leoni pe ke manga mai vanga le fa mai kudu ngolo fiku. Lo wingo ngolo kala. Ah, wala pe mela na sa one ele finga sa. Ele o wa manu kele le mea. Ah, ma o le fia fo inga tatu wa tinu ma pena. Ai e tilo la o le ono lima bolono fitu. Failo fit feeling. O fair party e te palota ye. Ma lo fa tai tele a le wonai I so whininga le mai nga lea ai toi wha lau tele visiti. O lava le fiso suangi ngani ngia ku mona I tātou tangata mātutua. O le tali pupu ai e le laf. Pe o le voi le malia I vai o le tali dal te tangata. Iso se mea lava. Ai a tātou wawa ele ngata le malo tele le iei le palemia matulanga papea. O lo mō whan fisosoani mai a tātou mō tātou tangata mātutua. Mai local boards ma local councils fo ia. O lo ave fo la tau wha mō I le ainga le leile o tātou mātua. O tātou umalawa e sel wha tāua o tātou mātua. Pei la won tātou wola matupua nei Samoa. Tau teo mai ai nei a whai e tātou mātua I Samoa tam whai lawa e tausi. A mai vo I nei o le tūlanga lawa na. Ia o le vai ia mo ia leo toi titi o tau o tu leo no lima. A le la whapea mai tau. Mera le o mera le. Tau mau ai fo iane le au mata. Io e tau mau ai le vena solo muri le toi whai ngaruanga. Ai arulo no fol pen. Ya a peo se mena no te vai ia uia te va ai foi party ya le peo ta ua ya o le National Male Act nai tam fai tu lunga le ono fitu ya le Labour Male Green tam fai tu mau le ono lima o le National Male Act tam fai ave sel discount I public transport mai e la lo los fu lima tam sanga mai e o lo ya community services card ia a o le Labour Male Green fa tu mawina bel discount le mol vainga light ele fa pe la fe o I fuata na tuma ele ai pe ole na avel fa mafa mol tupulanga light e o ile a onga o le si vo tu la pe ta o ia free prescription termine ma nei ia le atu e va ai lotina a le mai tala fu ala tala vai a le vai atu la I mai le national o le ai inga ele pe o termine ele ni inga a fa mai al fo mai o pencolo ma le amla
alu faltal vai o me ana sa wele tongi e fafta ia tulanga uma ai pe o se me na le te baba ia nga mo malo aina ono lo tausilo tina te mine o me la ia tawa ma na ia vo ia to tanga ai filosofia ale New Zealand first ia to sila fia o le New Zealand first tapi nga ia na ia pa nga fa vai ile au matu ka lo ese fa mai se la to na ta inga ia fa popo ia mo meio accommodation supplement po me lo no foi na ta to matu ia mana ia ma nga umana me tele yo o lo fina foi la to fa tu mau pele no lima tau sanga na ele au wai le no fitu ia male tele au no ai o isi me o lo fina wai le kiwi le New Zealand first mo ia tau ma au na nga lau tele tau mo le matu te fa pupu o tulo mana tu sia tele me le o fa mala la i ne le wonai a fa fonga mai ka ko ku sila mai la ka la o ke manga o ia o fia ila pengfiki ila retirement hadi kale rongo manga o te mana o ia o sele ila beneficio la retirement hadi kale rongo no winga la va fa ngofita ia mangingo le iau ile mea e fai e palo ia e manino le foi ile mea a fa fonga mai la oe o le ua ono se furu le matua o lo sufua ka ke le mai lo le me kupu kaya ai fa kai le nga le leo le ri pe a ka le ongo suma lima ka usanga le makua lo sufua e sele lo ngai lo ka ko fa kalila ile ongo fiku ia o le va venga me le anga le leo le kua ka ko fa mo boy man fa lo alo tai tu na pepe ke vai ku pi ke ka ko pole malongo ono tulanga la fa si mama o malongo lima ai malo la ma na ia manatu fa lia foi ia lima tai nai foi ia le to fa ma le tanga foi ia na yo tatu tanga ta sa nya te palo ta o yo mele fa mai tui ono la i tanga ta la pe ono tolu ono fa te bil nei ia la wo look forward e enjoy le pension le tau sa fo ia atu la me la sis fainga malo atu tu watu le ono fit yo e lor to inga family le loto tanga ta voi le o la o to titi a o le tini ai va atu lipini o to tu o isi na nga fo I wo tatu fa so lo tele me tau pule o le tu langa le ngo fa ko kiwi sei fa mare tu kasi le ai ngor kiwi sei fa e tala le temi o lo ono lim igo ia ila le sila ko ka si ya kala ro le ficus fur wafi ai ko fa poporo ko mar kwa o ia le ai bala au mai lom langa o me ia le ka o já le o fa o me o kiki le polo o over score ko fa merti no ko nga me la nga e ta sila na va nga ta o fo ai ia ja o te tala no la fo ia o ia mona ia o matua ina mata o pule pension o mala o la wi sa mo la no fo sa mo wa tai over me le van fu tu sanga o lala ai le ke miringi ia kala ingo ngai se lengi ai la pension ia ma fai ai me ko pe wo ku pe aku nga wo maneia nai lo le mele sa ai nei se fe mai le malulu io ma tu la uma le o sa vali le la lua ma le fa tu sanga so ele ko yo mai ai o la lu la so tanga va telefone vitala ia pa lo ma manisio lo to ma malu e ke I po ai la vai kula mai ai sui taufi ko yo me fela ngi ia maturanga voi le pi tau fa tu o kala si o kinga ia like I said o te fa tu mo makuasi dia tu lo na malo si sa e le kemiri ala o ma va su kasi la ma vai nga sa ve o te ro ko le pe for lo tua ia io o le turanga le da sisila la ia I pensione le da lo tala I sa po le fitsu la Niu Sila tu titi val se la Niu Sila tu titi a afe ono se la tala sa al tanga te totas da wa sisila la ye ile te leo le nase le awa o te no po le ba po fau I le au fainga wenga le tua na o le nga wenga o tala vau ma au le lei Limas full tau sanga le ngā mai fo I mai o tau to o mai o sina le ao o fa pena. E le ni fa mianga o toi mo la tu. Fa pena le o tatu matua. E toi fo ya tu la tu pensione mo tau to. E o so fo la lo ma le vale le. Po le fiti e o is le nga ho. Po le Niu Sila.
Ia o matau to atu o nisi wa watu i le wheelchair. O le umio nei tau sanga. Ia ai tate rofa talo sia. O lo fa fonga mai le tatu o tunu o i Faiga Palota. O ia manuia i nā mea o tau o lau tō whitwhitinga le nā. Au bea no whapopai o le national. Wha mai lato te si tia ina le benefiti lea le matua le superannuation na le matua. Sa lai tu lunga tau sanga. Alela ni tui. Alela le peko ma ia. Le paule upul pisa o le fale la ve forti mo o Faiga. O le isi mai ngā tātou tala noa o le ala so tō whininga lo la ai mai se o tātou tala noa i nei tūlanga ia. I supervisa la ia. Te mana e whao ngasi mai ngole toe sau e tuto mua langa o supervisa i o whaingi. Mō mātua ma mātua o mātua. Ia le vela o mai ngei kūlanga o lātou support e Medicare's matūlanga whapena. A mita ia inga i o insurance o elenga mai am tūlanga uma e mawhaiu na mōgor wha ma venga neo. Koe kilo lama sila. O iai langi pāki o koe o pio li liwhaila e kūranga le wha ma venga in terms of medications, masiaki, me tūlaka whapena. Patu o tātou tau noi fui. Ina ia entaito i fui, nei o tātou mātua. Lai Samoa, a lela mōr mati po visa sukau sanga. E la utali fa mea tulu tau pulina. Na pau ale ai ingolo iai nei o tātou mātua. O lea veo i la tōu ntangata no whamau, po ntangata si tsenio le tūlu nei. Na o le leipa lava i le telo tau sanga sa au mai e le policy le family category, parents and old child siblings, matured siblings. Ia ma le family reunion reunification. Ma na pau na policies sa iai le teimile nei le o suia lava se i o ma le teimile nei. A le whawhainga tā lava o no mea mana o mea i le teimi, ma le teimi i le teimi e whaoru i le application. Mano, whaatai, le au pepe lango le lava le tātou taimi la vai le mata, upure tau te tala noina, ia. Sa i fo isi au tua a na tau sinei e le toi nama le laina matulanga whapena, o le e hale nā tūlanga whawhitau le na whengai mo, e au ani whamama venga nono mau le teimi le. O te iloa e mo ainga umalawa sa olo sa i matua tausi ai ele i sitseni pe no fomau. Ia lai lava sila fiele tau ngofie i taimi umai o el falma. O le matua tau ta lava. Paul whamama avenga o le mawhaiona ftutu nai o i lato lo pulea falmai. O lo tō mai lava noa. Ia e tongi atu ai atu langa ia e fua nga i lau tupe mau al tau ainga. E leo whapea whai mai tolu suru aso tu tongi mai loa le anga e pe pauna se whamama venga lo iai ai o la uia fautuanga. E mana ia lau titiloa nga i pati o lo iai la pela le mele le travel insurance. Ia pe whapea foi la tau ngofia na mea. Awa le na ta o travel insurance. Ia ai a whai lima tau sanga le sauai. E lei se insurance o le anofo fai se premium policy e tau ngofie ai vai mai le taimi le la anofo tangata e lima to e fua mai le matua o tau sanga o na ia tau ona utitilo iai a ia ua ia i Niu Sila o le matua tau tālava o tātou mātua i taimi o mai o le whalmai pe a whai e le sitseni pe nofo mau le ala mana ia tūlanga le taimi o whai le policy le leipa a mawhai tātou sitseni o nā palai e nofo mau lo tātou mātua. Ia ona entaito hui la ia tele o vaenga ia. Ta si lea whainga wa mana ia ma pēna le toe, tere lopo le mea u toe whaafo i maile vaenga lea i le parents category lea i sipi. Sa tama hui le lea ato a tele le whanau i nei. Nofo mau uma. Ua mawhairo lea o nā palai ia pe paulo o mātua. Lea taua isi. Ei le mata upo e a vea mawhawhita uri o le policy lea. Leanga e ia inga te tau o na whamali eina. E le whapela o mai mātua o le tō tele tātou i nei. E iai fo ili poti a mai Samoa. O le arawara mafuanga. Tu sa voi pe whai mai ele o iai tangata o totoe tausia tangata nei. E su e lava le mata ngā luenga se awala e whape mai ai. It's not part of the humanitarian factor for the application. O la e malo los. E ta watu o onos fulu ta i onos fulu lota sanga fa o la e malo los sim fa nga o na lui. Ba vai tu langa va pena.
Yo la la na la yo na la ngai tele ko ke se tilo yai ma ka to fa fuanga i me tau ne fai. Ai pe o le nganga le nai de o a fi la lo category fo le o le inhumane treatment e le fai ona to fo I Samoa. E ui ono ia ta michi wa. Tua ba lo si no sit seli mo fai o la to ai nei. Whai no whapopo Ia, sau noa leo nei. Ona o se o tina fta ma wa nelo na resident I le amtanga le tausanga. Na sa koe paki. Na ia. Na ia. Ai lava, Na ia. patient mo melea. Au hai taimi uma lava ele I maua la pepa. E foi ele leila tano fofo ele ne te o mai. Pe tu puse pe fea ave fale mai o mtua tangata lava o pili fale mai pe ale ni le pe ale ni tangata no fo mau ia o fia o mau le no fo mau se o tina o le la o ma no fo nei Niu Sila o no tu ma lo se o tama o le mfai e o na sau o le tulanga la le temi le se lona o lana tu sina mai e lima tau sanga fa tama fai lea o na entitled iso se so ani lava me se meu pensiona mtulanga fa pe wa fitu le matu o tau sanga lo tina so wele mawala se accommodation supplement wa o manamia se banga na uma o lima tau sanga le sau le tusi ai mato sile me Steve mes full tau sanga yo full tau sanga na per stand down period na ia ai fa fetai le tu ale o le aver fo mai o le mfai no vai fua ma mai lan tala vai ma tu langa fa pe a wisi bia ele o ye wa le fa ngal benga ma to ngil ma to fa le ma ai lan me tau ma fa so pe o se tala tu na tu Ma lo va tai la ta to tu le ma lo longa a foi mai. Tanto fa so ele meta upu tau I mota malawa ma fale tu tonu le ne tu no Niu Sila. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Sia talong walau tua Samoa ma au malo se Niu Sila le Kiwis ila stona I luas forma tase Oktopa ile malaya tamaki makouro Eden Park. E tolu talonga I lea so e awhia I talonga le bar Kiwi Ferns, New Zealand A ma Awatonga. O leo mbawa pe paul fale I o fisa o le Pacific Easy I o Tawa, o Tahuhu ma Mangili. Wai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa inga, lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango, lau toa Samoa. Monisi wa mtalanga wala au le o watu se lau, o tasionono, o telefoni maasani, o le lua fitu ono, fitu iwa fitu faa, o le lua fitu ono, fitu iwa wan faa. Oh, wow. Come God, Nick. Yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen anh chị phạm thổi mang lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one. Okay. Chị Phạm mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. Do you have the barbecue, please? $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. Do you know how much I love you? No. No.
Mo tupe fa momoli, to tong hino pili ma le fa tu beino so se fa le lape Samoa. E whaingo fia me uma i le Pacific Easy Money Transfer. E tolu atatu ofisa I Aukilani o Tara o Tahuhu Mangele. Ma le lata le fitu se furu atatu la la so se vaenga o Niu Sila nei. E ma whaio na whaonga ina. A whaio e sauni malanga I Samoa mo le taino le palolo po ta whaonga le loto tamaiti. Mana tua le Moana Rentals. Malana whapitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo I ta vale mautotongi. Mo le masina o ke topa. Ai inga whapitoa. Po nise whamtalanga wala au le oval se lau o tasi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy o lau ba anga mo tupe whamu moli I Samoa. Taimiro wati lau se furu biru tu te nele I tu la iwa I ama tau iau te ronei to e wha atalo wha ma to e wha whera ia tu ma wha pita ia tu. O ma pa anga o malama. O loo mai mo mai le nei poro kalame wha pito ho le palota ma le loa. I lunga o tanto wala leo nei e tolu ET Live Radio Samoa te silima I tolu amo mai se le tau tuamla unanga lau Blue TV I le nei vaenga o lea fiafi. Matou se e mai mata upu lea. Tūlanga I fale, tau o fale, totongi o fale. O koe ave alea kungu une ngei o le kungu nga momo o iai male upu fa mai. O lo o tafe ai le sua susu male mele. O folanga e fai Samoa o ke pairo I Niu Sila. Ua I yulu iai inga ia whakausa o fale. O tupule na mea ai fua I le tau o soifua. Ami se o tūlanga iai le nei vei tau. Ama tamai sofi nga lofi ona ope. Se ata te tonu e fua le tali I le vaenga o Niu Sila. E te tau nuu mai ai. Ma le tuainga ngaruenga I vaenga I o Niu Sila. O to tele, o laua, iai o lato fale motu. La ua mautu o lato ainga. Patustu sa mai la iai lato le nau mai au kilani. E pe foringa mai. Paisi tele o lui tau e whea ngai mana o tatou tangata I e malanga mai. A pe atau no mai no foi au kilani. Ona, o leo lewa nei e foi lui tau au kilani ai e le lava o fale. E le ngatele na le tau ngata o tau o fale. Ia, ma le ia ue pe o tau tātou soi fuanga i au kilani ia pe awa ile vai lau tele. Nai lo o isi paenga o Niu Sila. A toe tutula lau whaafsiri. Mata o toe attractive le sau I Niu Sila. Ia, e o lai mawhai. Pe a whaapea lale na o nai e alo to mai whaapitoa. E mwhai e ona tia elo ainga. A whaapea o le te nau se e tau ngu mai e alo su e sau ngaruenga. Fais whainta pa whai au kilani. A saula e anga I isi vaenga o Niu Sila. A tonu e wawelan tau nu le miti. Lau whiongale a taua o ka une a miki o ka where susuma le mea di ngai Niu Sila. Me si tūlanga tau whale ma vaenga whapena. Aftai, a siata, o le talisa o la wale mta upule. E ei no whanga o Niu Sila le ta where susu. Pio na sao no I leo pepe. A ei foi no whanga I ta where le isu. Tu lau whaponga mai a lea tunu. Ona e fua. Mantua po. O le laumua o Wellington. Mali. A o nei au kilani. Iau pe o lawi loa e le lalolangi ia mo tātou tangata le Pasifika. O pe ia au kilani o le laumua le o Wellington. O lona winga foi o le saunanga au te pipi ia I le malangulango ina le saunanga le o pepe. Anywhere you travel is based and skill based. O mantua o lo to mai male o wina e tūlanga ese I mea o lo o mana o mia I lea ngā ruenga ma lea to mai I lea mea. Ia o mea fwoi nā lo iei I tupe te tele ma vaenga le lei mo le lumana. Tau nuu mai fwoi nei, o le whale ve lave o Aukilani. Ia ma lea tu nuu nei. You have the freedom to travel and reside wherever you want to. E le mwhai ona tātou whais, tu la whono e te atu waitangata mai Wellington e makala e te anga I mai lunga nei. E le mawhai ona whai e le mele nā. Ona no winga, le salu tonga o tangata nei o mai ti ngāo na lātou loa. E le aini ngā ruenga I lunga nei, su ngata. E tau ngata whale, and we are facing a house crisis. E le mawhai ona tā whitangata. E o mai lava tangata e lunga nei. E ona tātou toe tepala ia le inflation. I le tūlanga o le si tia māua lunga o le tau o le soifuanga o loa e le ngata o loa mai whafu. E le o mwhai, o vai o loa fo e Niu Sila o loa watu I whafu ma o loa lo whatau mai. Ma le tele o isi ngau sā o le tambao a inga. Lala le nā o le whawhinga tā tele.
ona maua mai ni no fuanga I lunga nei I Niu Sila nei ai o lesi ai au kila nei o lesi ba nga tawo le titilo tu nei le policy o le labor o lea ua fa pe mai lato te toi matua I fa mausalina fa tu mawina le lato fa moe ina ia tau fia ma le mawhai I se tula fono ona fa tangaina foreign bias o I lato o tangata milionea e malanga mai fafo mai seina e lopa Australia ma fata wina ia properties ia mafale nei wa tidi ele oso pauro al fala ravena na mai tangata na fatau rent out ia lato ia properties nei lunga le rental market rental ona toi fo o tangata ai polo ngai tato nei so trafta I natu la fono I le tau fia ai la lo tau fa After the two, La wanga so ile talino la fasili. Bo ta feles wa su suma le meli e Niu Sila nei. Or kala mo ia ngi o kilangi. Na. No. Ua ia ainga ua malanga mai I nei o kilani. Le ua 5 tosanga ona tosanga. Le la vai tau fa o fio fito tonu le fale le lua potu moe. Ai pero me le ta sa no ni ia le o pepe. I think ole ia te tau fo na ia iloa tātou o whai mai I le atunu nei, me se ao tātou tangata. O au kilani a ia, wa pumo mo ale mea. E tele whale ia wa whau, ai kako whaila le whau mo whale. Wa le ko ia se mala I rumoro whale. Wa le ko ia se mea a whongora kako ainga, on kako mai le whale ora ko inga malo mo. No, wa whape ke I rumoro mea. Leanga wa tobo au kilani. A oisi lava e ngō Niu Sila pe lau lolo kala istete ma le wha solo te lo le motu I saute. O te iloa. Lea lai kafe le suasusu lea. Lea ngau te tele noa atu e iei o ainga wa malanga mai o I le pito I le lo o le motu I saute le tunu nei. Le whatoa atoa le 5 ma le a whatausanga. A warua whale whatau. A e tasi le tangata whainga aluenga. Lea. Fo ila le mele le whamele I ataua. Tasi le tangata whainga aluenga ngi o kilani. That's not possible. That's not. Le kio a o sora koko maurunga male suka. Wale ma whai o kausia. Para tangata lai lolo I Ashburton. Maisi area lai lolo o tātou tangata. Wadi matausanga. Walua whale. Wale tari la rusidi lea. Wale suasusu male mele au kilani. Na. E se mea. Leo, konai. Anzeu vira ngano. Tu sa manatu manatu faalia le tau mo fio fale la lo atu o kilani. Ai olo tafele susu mal meli pe atele o tupe. Ai tu wai tu fe ngai tato tanga Pasifika o le mo ya le tau atia ai o tato ainga. Ya ele o tafe so alo tele lava le supelo tafe. Tani atwai la psisa. Malo fa o le la ua folosia I luma mea o tou finangalo. Wal fa afonga mo wale antunu. Ai ole fa afisili na avantu le taimile nei. O angi paki. A komo ele mo waile kali o le koe fa kafe o le suasu su marme. Ai tau tu umama ina maiai. Ma kau ama yesi na kau au ka koke. Ioi. Alu ngai ma fa langolango. Ina ia vave maua au sia le melea fa kau se fale. Ia matula ka fa pena. Sabe. Ole le moni lava. Ole tilo le tatu o tunu ini parti fa faina se faina malo faina lato wofo ina mai ni incentives si fa pene mos fa te inga fa pe mai le siata ma se veo mai o lu ainga no fo I loya Ashburton o isi vaenga le tunu kala stete ya po fela. Isolated areas are olo yai o le mfaina ngadu yai mo wai fa le tango fi ma tu tongi na ato lava le useful wa for le relocation. Anga yai o to I lo mo no foi matina ele fa pe wa veta to stonga ba. La foi ave. These are rural areas o no fanga o fanga fato anga mo tulanga pa. E ye fo la onga tamati. A o tato ono natural tangata sambo. O tangata fio yo mo mafuta tangata. Ele mana o ma kinga le se me ai musu ai mama o le ta o le o le
O lue atina e whaarele ia. I Io e vai sisi amatanga fau. Su e sisi lau pepa fau. Wa ai se mafua le lei ala le lei ai le lo. Ma le lei fo le na e o to e bili atu tanga te ni whaara vila. mangi o mafuka Io ma me mafuka. Ma mafuka i o rua malau panga o ma povi ma ma foi da do. E anga leo mama sa ve lingi sok so fai. ama la se la pepe Paftai wata ua e le ata watu langa ia relocation cost a. Masalo le pose le lupa atu tanga i lunga o pengata whailangi. E le telo le whato sina le wa mai e estete o Australia. E tawana watu ai whai a onga. Tawana watu ai a insinia. Mai Niu Sila. Ala wala tu ofaina mai ia le luas fuluafe relocation cost su e la tu le fale tu taunu atu ai. E leo matele tele mai la istete e ai sini te lo watu sale problem sini mau kilani ai pe lo tele mai la lo Melbourne o lunga i Darwin fa so lo i Northern Territory pe o ina le tele ngal wenga ya Australia o le winga lana no mer tu langa le a fa o le fai no fa tinu Australia ile tam faile ina ia fai ia reserve la to problem o le ntaka tfenga wenga o lo ia ta to fa fita uli fa pena Niu Sila ele o lava ta to tangata fai fenga wenga ai o le lava le mele tu o le ai e tele tangata ie tele lope valsela wa fe pe fir numero e o mai tau sanga le o mai no fa Niu Sila ai to titia iva su paseno tangata o mai o le ai o mai no fo e o kilani le la e fa tupula ia la le fa fita ulia ai o lo telenga luenga i isi va ngo Niu Sila ia pe yo o le si vai ngo te fia vatu na ona fa fisilia justo kinga ele ona ua avea tu langa o le tele o mea lo fai au mai fai nga malo ma benefiti manisi o vaenga e vave mawai le tupe e tau fai ma vaenga e tau fa lolo ile ilo awala le au lo wala le ma lo e ala ilo tino te fai nga ma ono fa tau wai se fale ma tu langa fa pena fa matai le ua lo wale mindset I'm just saying a tato ono o le tu inga me fuile ai ma singa ma benefiki le mo pe kau ke ko sfuru mo il kama i fale le ni mo wasi nga u kama i wala ga le tu tau vai tu le mele amma le national e afo e faisi ma wolungo le tulanga o le lantou faititia i o le vaenga i o le top sika e foi e ingo tulanga i lantou walanga e fere ma fo fom sisi o vaenga ma fuai o nga pewa o nga lunga i o kilangi o lo suma li pe isi pitonu a ora ila lo isi pitonu o ke li fa pe nga faisi se factor so nga le but most likely ele sakue o ro ile benefiki i tulanga fa pena i ngaluenga i lalu o ma ainga nai lo tatou lunga ne utir e fainga vai mai ni o to filinga lo vanga le abolo Ia. E lo lava tununga ua tātou se ese mai i le whawai o le mafuanga nala iuna tātou o mai Niu Sila. I le teimi mua lava nala iuna o mai. O le fiatina e o tātou ai. Po whea lava la le i tu malo Niu Sila tātou te anga i ai pēr whai o nisi o lae au mai i lalo mase mani e nga o tau la o i whia. A o lunga fo i nei a whai o le ieni ngā ruenga o le mele na o le tangata i whai. O le tū ma awe no na ainga ma si iro na whare ia ma po aise me whātū o i le lopo ra. A o ula ngona na. E te auranga la tū ia. Pea whai. Yeah, but it doesn't help because o le influx o le anga i mai o tangata i le atunu le. Ele se me ma whai una i se tū la whono e tau. Ia. Maro haptai, lewa mai. O lo mo natu fia whapopo ai tūlanga lea i le taunga tāpo, le taunga o fio whale ia. Pea mana wa oe whaisa o oe whale mautu. O le whesiri ai e toi fo ia le ainga po se mele whataua ia lātou. A whai e le tāua ia lātou le whai o se whale mautu pa o le mea o le whai o le whale rent. Ai umi nofo matau si whale le. E le se mele angai. Wai ave le me whataua le ainga e fuafua lātou whainga. Ai o peo e tele lava e whai mai whatau whale motu
o nai tele mea o ngā i mo tātou. Ai, o se mata upu fo e tele ani o na lave lave. Wa o le fale sa pe lua se la wafe ele yo o me lua fe sfun maltas. E o ane lua fe sfun maltas, lua fe sfun malua. To titi fitu se la u tap. Me i mai ai le ia ma se me o fale. La e pupu mai fa malama o vai a pola le vao o kukulu le spiku. A me sa lua se la wa lua kulo pi mel fitu se la wa se la wafe. Pesiri lo le pe sea. Le ala ia la ia na ia fainga ia po ni manifesto e te vai. Tam fai e ta fiofi ma fa asa. Le o mai o tangata mau mea mai fafo. O mai fa tau fale. E nei Niu Sila wa me tonu alna. Le as tata wa vai le le tau fiofi le tau fiofi mele tau. Ina ua tau file tulanga no mele le pa tau. Wa ia vo malesi fainga le pale nei le te atu le fa wow. Mele tau le bright line test. Pa mai ai fa tau se si fale. E lima ai fa tau le fale na within le lima tau sanga e te tongi le tax. Tau fiofi la waenga ia fail mele fa tau nei le varse lau. Ai o tau tu le marketi au fa tau le wa miliona. Ma wa fu ale lua se lau afe. A le tau sefe to sa ta lua se full percent o le varse lau. Tai peilar TMO e mo to lua se full percent o le varse lau afe. Au me i vol mel miliona. E le tutu sala le volia ta aloi. Ma le au vaenga mau mea. Wa tele ala tau fale mau wa uma ona fa mau tu. E au ngā mo vaenga wa leva nau mai. Talo sia tatu tanga te Pasifika nau mai ele tai lua fe se furu ngai tua. La wa tofu ma fale fa tau motu. Mo vaenga na le equity vo ile alu lo lunga. Ien fa ina ita la fu mai fa tau wale se fale fa tau le se fale. Wal mel na le ta alu al tele o palan. Le wet ele on na laksen pe was pe fie se la ule fa yon fale rent. Wal mel na le tele tu pe palang. A le ato ases full percent se prina face deposit on fale. Wal e alu lunga. So tele la me tau na fai. Ele na tau tato woi I tu Niu Sila o lai tau e tau le fio atu waingis. Tau fiofi mai ei na. Wa anai loanga yengi sainga mangi e fio kulalo. Wa levanga wha kauwha levo i lalo o. Ai tau te wawai vo i lai tūlanga. Ia awane i o ele tau le o maru malvaenga o lai. Mawol wha le torse lau wha se lau afi. Awane me ili milionga i lesi tau sanga. Wa leo te wawai atu I policies a le national. Le tau mai, o mai. Wa toi whaatanga leo, o mai ala umau mea. Whaatau whale 2 miliona nei lunga, o tūlanga tōnu a lea. Lea nā lai o no o tātou le mea lea, oso mea lua se lau, fitu se lau awhiri tau whare. Nā, a les tūlanga voi a tātou tangata Pasifika il whainga, so e ngal whane. Ia whaile leil tātou whaasoa, whaangati tau, sefe. Ele o whaatasi tātou tangata mea leo le sefe. Wai sa wala maliu sa ule a Dio e, te au vai atua tūle e. So, e tā ua le nei o langa, e tupe a mea uma, fua te tau. Wai tau auna mauala luas 10% pe 10% o le deposit. Tupe wha mau. O se whale, ele wha pēa e me ilo la lo tau ngofie. O ko me kilo walu tonu. Lea e tau vuena whai le lei ngai o inga, ma le wha tinonga o lau tustupe. Awa i atu le pangi atu e. O le lei awa ko se prina oka OD mai a lava i aso le foi OD tele ai ta la fuisi mea e fa fela na tung so me fa pe tau no fo tai tatu tangata ina ia maua le me fia pe fa pe o le mo mitinga la ma lo fa tai fina ngalo Dei a setna no toi ta watu langa le na e pe o lau fa fsili le e pe o le o nga tele mo la tau pe fa o la tau ta pe na mai o mai Wa pe al vaso fo e release ai le lisio o la to fa manu ina le kota a mana ya o le o fa longo mai ya o le o tato fa ya fa si tu mo au kilani a fa o nau e o mai le lei a to fo le amata ino le ainga male no fo ai nei ia e fauto ina le tūlanga au titilo ana e isi a pitonu e fa ko au kilani ona o le i fa fitauli e o lo ye table nei ia ono tūlanga wa
Faisi to tele tato ini. Tu sai. Ia, pea po fol tulanga le. Tam fai ia o mai ia se po mitinga ia umia se fale. Vai pe to tele pa mele o fieta no mai lo Niu Sila. Ai ia o mai ta pena. Baba ai mama o tulanga e fa mau tui tato ai nga Niu Sila wa tato tangata mai fa mau tui tato ai nga. Pe tolu po tu mo to sfulu tolu tato mai fa o fio. Wa le se sa ma dian tanga tu peno fo sa uta. Ai fa mau tu ma vai mamau. I me tau na fu ia list time I lumat. Au tele na ali sui bai. Wala nga le sa ngi me kota. So le kom fa ngom mai yo se pe nga do nga do ni. Wala nga do pomoni. E ai si mau tu pitau. Ngai ka ka le roka la po mo chori. O ko fa ka ta o mai. Yo le ari nga fa ka dia ko mai la lo dei. Ai o mai mi do pi e you turn mai ngai do ngai. Ya nga tau ale la u fa mu e tu le ma fo anga tau tu. Tata ye pele me tau po fale. La fa po tu lo mana tu. Okay. Le po tele tato tan no el fa tau ingol fale. Perché? Orto tele tato wato e rent. Mali. E kasi al vanga fa lo kilo ku I. O le kawanga I de mele o le rent. Ye kolu pasenge le mawalunga e mafonga si le landlord. Le rent I ko kongu o le masinga. A o le isengia le marienga le vama kakale. E le pe le mele ya o queen la, man queen mai. O le mele le lao ya. Le pe le mele ya e pule ale le lord. O le kakala le vongo le si le lord. O le a sa wala no pe kol masinga ke radio la si le rent me penga. Ai nga paula le vanga fau fai. Le a mai o le fatu la fono le mele. Fatu la fono le si tanga o le rent. E o ngala mo tanga to le no for rent. Maka I kula le mele, ma kilo po fela pa kia ka ngolo pa. Ya foi ole ki rent. Malo fa tai, la ta tu malo longa. Foi mai. Ore amanto wasia le tu langa le soifua malo loina. Mo tupe fa momoli, to tong hino pili male fa tupino so se fa le lave Samoa. E faingo fiende uma ile Pacific Easy Money Transfer. E tolo tatu ofisa I Aukilani o Tara o Tahu Mangele male lata le fitu se furu tatu la so se maenga Niu Sila nei e mafaio na faonga ina. A faio e sauni malanga I Samoa mole taino palolo po ta faonga le loto tamaiti mana tua le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo ita vale mo tongi mole masina o ke topa ai inga fa pitoa. Po nise famtalanga bala au le oval se lau o tasionono. Po telefoni masani lua fituono fituiwa fitufa male lua fituono fituiwa varufa. Pacific Easy o lau ba anga mo tupe famu moli I Samoa. O ne mi sia talong wala tua Samoa ma au malo se Niu Sila le Kiwis ila stona I luas forma tase Oktopa ile malaya tamaki makouro Eden Park. E tolu talonga I lea so e awhia I talonga I le baru Kiwi Ferns, New Zealand A ma Awatonga. O leo maua pe paulfale I o fisa o le Pacific Easy I o Tara, o Tahuhu ma Mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga, lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango, lau toa Samoa. Monisi wam talanga walau le o watu se lau, o tasionono, o telefoni maasani, o le lua fituono, fitu iwa fitu faa, o le lua fituono, fitu iwa wan faa. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me kana mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo vakulo talo fanga choy sa celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga of silpe fia po. Uso, kan yung kokongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo po, welcome to Thomasin. Maro. Bem, Talo for bacha. Te va malo atu te liu mai o programa malo longa e le dei vanga o le fia tanto programa fa pitoa o fa ngo ino le palota malino. O le vanga le tato wa fia e le dei vanga o le fia le tulanga soi fo maloina por o nanga fa ale soi fo maloloina. Sa tato pe pese lava o Samoa
o Niu Sila pe o le best le nga yai tūlanga tau le soifua maloloinga e le nama le laina e kausasangi o mamainga i au mai tātou ngase mai sa mo e tonga fitia i nei nao mata mai lau fionga le antau o le sau mai tau le nei taimi a me sio le whaatau tainga o le o nanga wha soifua maloloinga. La roba te siata fa te fo le fa fonga tapo i bai le tatu o tunu o lo o fa i pe la gona le mfai le fai lo fa unga e te anga i fai lo palota o ai le sui a wai fo i le parti fa fai ai ma le ai lo manino se matu tale no le nei po ona fai i le lo fai unga o le mea moni lava asiata e se mai le fa ba i le te atu nei le covid mai si ngase sa masani ai sa masani a mai o tātou tangata sa tau ngofi ia le tūlanga sa iai tong fitinga le teimi le nei i le taunga tau le soifuanga i Niu Sila e le o toi e tau ngofi e foi ia le tūlanga le whaatino inda o tong fitinga o ta o tonga e o lava i whala au ai amatatu sa tala i le soifua malolo ina o tinam ta mama tutua tasi lea ngase ua sao tele ba mufa afi aile o iloa e o tatu tangata lona onga dementia o le amato na ngalo o mea i mafau o tatu tama matina matutua Alzheimer's disease o le ala fo ile ala ina ta ue e tia ula soifua malolo ina i la tone o tatu tama matina matutua le ua pula la ngoto le soifua mo ono no foi fale e o lato mana onga whapitoa. Lala fo leo te tu amo tilo i le tō tele o pāti o lo o ia lato anava tau ina ia whaamlia ina ta maam tina mātua ngase nei. Leo te wawai to foi olo ia le vaenga o le New Zealand First ia whapena fo i le pāti o le leipa o masani ai ia whapea fo ima le lato lua ma le pāti o le Green po le lani mea mata. Lo ia lato policies na ia mauti noa o le iai se va ainga whaapitoa mo ta mamtina matutua i lo lato soifua malolo ina i ngase ia whaatasi ei ma le tala ina o lato whala au ma tala bai me se foi la vesea o meo la fonga i lunga o tau mafa mo le soifua malolo ina ma le whaapa uina leo te wawetu nei o lea ua a mai le lesi policy lea mo i latou mo le tongfitinga o loa manifo. Spuru walu tau sanga se o le tolu spuru. Ea ua whai mai ia Chris Hipkins ia o le a ave i le whapua mua fo ia le tunu. Ma lesi mea ta ua lava siata. E ta ua fo i le sila mai le ua ese ia la funga mai e tātou mea ai. Ona o mea ai lava ia fia ai tātou i le soifua malolo ina manisi o ngase foi pule mai ata ua tele fa sol tatu le laua fa ponga le tuna Faiga Palota a tele anta ua tui so fina ngalo le manga le ile o unanga fa soifua malolo ina a Niu Sila ia moro wai ia yes ai ai me o te iloa, ua te tau ona tilo iai le o unanga whale soifua malone. Ina ia whale le ia tili moa umalo wai. Koe fōi lani melan kau ngei ele whiunga e savele. E mo meo tau mafa. Ka kou aku kusi mai le whala au wale fō mai sau le lisio le whala au le ngei malanga. E ka kou aku e whakau mai le mea le tau mafa le wha mai fō mai e tau mafa palengi. Ora kau or ka vale le mea lea. Alo mawingala. Ele o ke sosoni ya i mea ia. Ile tau singo le soifua malolo ina o a umalo wainga. So le tari la visiri. Ile o ako kole o nganga soifua malolo ina. Ia umalo wainga. Man makanga nganga soifua malolo. Man wala. Alo pa tai le upepe mai kau kwa kero kai mi wa chim. Ia metulanga fa penai le kipa polo soifua malolo ina o so fingalo le matau pole. Faftai o lea e titilo matui ai policy sesese e pe tau mana ia mea te ave leipa ona tūlanga le free prescription ia o te mantua teimi foi fatua tau nu mai ai a luatu e whailau talavai whai asi te leo me tongi ia nei teimi
ya pe le ua mana ia la watu ia ala ua na tu mai ia fala au voi le le ua ona pe o tala vai ma le vai ngol fo mai o tau ai e tele fengai matato pa wa le fa pe la tau fiata tu te miuma ma fainta tonga le fa le vai ia tu langa le basic dental care ia pe na fa na lai ti le sa entitled lai ia le tu i foi lunga le su valu lu su to ia ele o tele mai foi lai lunga numero le we tato pe o tu le tato ia marisila vai ta o policy le pale o mai le tam fai le fai ti ia fale o loa ia fa ta o ia tam vai le vape le o tele na a fia ele tele fa na light masalo por lua a aso taluai no vai New Zealand Herald o ia se tene titis fulu tau sanga o lawa koma ai malmafuanga e mafua mai le vape sfuru dua tau sanga a lewa o lewa wa mai nei mai ai longa e to fo isele lei ia mana ia tele la o le au titilo le ila le pai le tulanga ia o le fa mai fai titia ia le sa le green o le pe au tava le green fa mai matua tafiesi a wana to fa ta wa me to no Niu Sila o no le afianga fana ma lo fa tai o ai ama tu le to fa la wana e so na firinga o leo te tilo antu se reporti le nei mai le mtaga no tangata to motor Pacifica me se fo yo le parliament ma lo Niu Sila le vai ngo tupe o le fa be mai le fai tau o fa yo nese si to no Niu Sila tolu te si tolu pasene o ilato le Pacifica tasi te si van pasene o for my doctors se furu te si valu pasene o ilato fo yo carers le lau te fai le o nanga tau si soifua ma so ani o ye mana onga todos furu iva Pacific providers that support the health system o le te le yo ka pusao o le te le fo i o nanga tanga tama fa na o tatou te tonu o le vaenga le nei le fo ina contribute le valu pidio na fo i le o le tamau ai no le tonu le nei o Niu Sila ai o vaenga ia le te tilo ita ia so fina ngana lo telefoi le o nai pe fa man o le sina vaenga le o totonga le betu so fina ngalo ai sa wa lai ku ranga linga ka wa e tu po o le fionga ia le antau ai sa wa lai ku fa mai ai la walunga tanto Pacifica ile obesity suka kama le o le koko mawalunga high blood pressure ma fa mai fa pena now o le se vaenga o nei policies e mese fo le tau sau noina e mese tūlanga e whai ona vatu e tanto mole au paleta walanga o le makua poutule o le ola o le soifuanga ingi ia kungu ima se kungu o lo ola ia soifua mano loi leo nei aftaia morfesiri o ia te manatua ia ria alau ilovo ia le healthy Samoa o le prevention is better than sili le pui sili le pui nai lo tong fitia ia e tau te vava ai atu i manifesto o ma party ia o tam fai ai le for fa fitau ai mana ia pe vava ai tūranga e tam fai ia wane e se fa fitau li ile amtanga le la ia nei me vava ai e tam fai ia le se la fonga lungo fruits and vegetables ina ia fa ngo fien tato o fa tau ia me mo na ia vo ia ainga le tau sami me ai paleni ia mato anga o le gym pe o le pepe ai pe o me uma ia fen tato fa ia tato ia fe so ani tato vai ola maloloina ia la tava ai atu I va ainga o soifo malolina e mana ia uma fina ngalo o party te vai atu le national te vai ia fa ITT me o lo no te ma fa fainga tana fa fainga luenga tangata ia mai fafu e mai fainga luenga I le health me avele sa tato fo mai eve mai e lu to ia onga ma na sa tato nurse mai si alu to fainga to e lo te va vai atu le tamu fa e fa lighting restrictions while me le mana me tato ale me pe tsile no fia ia wi le taimi ane ono lo wa ia le bele ta o le wa ia le va enga o le health and Niu Sila wa ia le va enga fa pitoa mo le soifo maloloina o le amaoli ia ma le soifo ma le silo va enga te fatu ora mo le soifo maloloina o tangata lau tele uma ma nei tele le ave le fa mo tangata maoli pe o se me voele lo tele no fete na ia tele o debate e fai
Ona ele si vaenga fa mai ele tauna esel mea ave ya maoli ese tangata taun tu fatas. Ya la tau te lo umal tu langa le health outcomes sa maoli esel fa le ton pio le nganga le ala na o te fia foi la ton o te fatu ora. O lo ia le Pacific section it's ton na. Wa ia le Pacific strategy. O le mea mana ia na lo iai wa ale tu uani tato mo mitinga ia ni whainga whaavai te tono mtanga luenga te tele ia tato te fiu e toi apata atu e sui whainga malo wa sui fo al mel nai mana ia le temi nei ono lo wa iai ta tia le Pacifica strategy o lo tele alo o Pacifica o lo pulea ma whaia ia vaenga i te tono o te fia fo le whainga le leipa temi o COVID Whaititia tātou tangata na mali liu, ai meise tātou tangata matua. Pe o le mea nā leo te awa ia ui ele, i whainga whaavai le leipa ia amai, ai meise fo le Greens i tūlanga lea, tūlanga a tau soifua maloloina. Mano, parte. Asiata, le kau whakusa kala i le vaenga le Queen tau ne le wanai. Whai mai le tala le Queen. Drug reform. Recognize drug use as a health issue, not a criminal issue. Wala sila mele muli mai kua i le vaenga le Green. A o yese si mawa fawa le palo ka le Green. Ma le Green. Legalize and regulate cannabis for personal use. Are you kidding me, Green? Are you really kidding me? O le vaenga la le o le tau mawhainga le ale Queen. Akele, now it's a no for me. Le mea leo le legalizinga, whaku la fo. La le so message whasapo. Ia whakanga le whaonga inga. I lalo le tula pono. O le mea leo le maluanga. Kau se le soifu man. Se o le mea leo ke le mesi. Green. Come on. E veno whapopol tūlanga le. Ona iai e iai tangata pe no whalolo for tūlanga le. Fe mai e iai e we manu a tūnga. O le maso maltino. E pe e au ngā aile le mele e wha i ti aile whalongono le tinga. Ai pe o le amai mo whaonga ina, mo soifua manolo ina. Ai le o taimi foi le a fia ula turinga, mai taimi panga no, le ai lo whama opti mai lava. Il tūlanga le whaonga ina te tonu. Tauna iso manuanga palauli, le alfa solo ato le mea. O painkila. Au pia i o le tinga. Ai le umai, te ai le ponga i o le mea. So it's just a... But e la tala le tau whai atu le whaapopo i le matau pulea. In terms of a health issue, it's a personal decision. And it should be an ownership, a personal ownership i ai tātou. Tātou o te tai o tātou ainga, tātou te nore le tau mawha e tau na whai. Ia ma paleni le label tātou ainga. Leo tātou loa nei le tele o chronic diseases, where if o wha mai e le pipisi. Ai no toi foi mai la utala le. Lono winga la, o tātou lava lo i wha ututanga le whatino ino. Mena mō tātou ainga, saungu le mūma le sui fō malalo ina. Ai toi o mana isu le nang lena rote nei e palauli le mta upulea. Cannabis should not be a health issue, but should come underneath a criminal issue. Shouldn't be a green. It shouldn't be a criminal issue. It should be. So instead of a health issue, it should still be a criminal issue. Langa lea e whata wina te ngata, mama wai tupe, ma tupo isi whata vlave, ma isi whata vlave lungatu. E tusa le man mata upu lea, lena reverse sa nei, le mata upu o le abortion. It was a criminal issue. Leana sui nei le leipa i le lato whainga. It has to become a health issue. Ioi, whapedala le tūranga le befo le. Ai, ia, o le sisi fi naunga nai sisi taimi. Au lai e whaafonga mai le tunu tā ua lo sila fie ni tā upu nei. E te whai i lau whai unga. Ai se aru e whane pāroka. Ioi. Ia ngolo ko kispisa o, nisi kaimi wa uma mai mea ai whai mai. Ia, langa ia ma. Ai le ioi, whai le pārota. O le tau ole na, whaatai save, o le whaatau ole na, la tatu maralonga a foi mai. Ma tau upu muli le amanto wafea. A o. Mango ke koi ato vale!
Awane misia talong walau tua Samoa ma au malo se Niu Sila le Kiwis i la stona i luas fuma tase Oktopa i le Malaya Tamaki Makauro Eden Park. I tolu talong ai lea so au fia i talong i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O leo maua pe paul fale i o ofisa o le Pacific Easy i o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi mala wa inga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau toa Samoa. Moniswa mtalanga wala ole o Varselau o tasionono o telefoni maasani ole lua fituono fitu iwa fitufa ole lua fituono fitu iwa wanfa. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Tebulu wati ua joe barubiru John Charlie chula se fulu man joe le si ui o le proclame fa pitoa Palota maliloa. Ilo ni fupa o le fiafi o le mata upu muli mana o tau bulunga ai le fa soa tamali nei me se fo yo sui fa salalabu o le mata upu tau ia o onga. O le aso pina ngalo le pepera mata bai nai lo fionga. Aso pina ngalo le system o nga inei e Niu Sila ai o tala feaua ma whanau malo fo inei le nei vai tau o le soifonu a me se fo ni so vai e lo tatununga te le yor fa mua ale malo Niu Sila lo ave ia o onga e faila tala fo le pe a fuai public schools e le o te la onga fua ya se vanga na ai ia tonginga onga pe fa pe fai ia lafo ia ni tonginga ya o te lala wa free le lunch se vanga na ua mana o lava matua ia ave lau ia lau fa nau isa onga tau matama to tongi ma fai lava o le lunch a o tulanga ia o onga lau tele leo lo mo tono Niu Sila o ya te ia o to atele le fa mama venga o lo ia te minei le fa la ti lo atu i policies o mai o mai ya o to tele lava le o lo la to lango ina tu lango me o lo ia te minei il ta to ngala ia ia manai me fa popo ya uia mlat foi vai lo to i fali ya o lo tu langa le lango lo o mai e le malo ya ile tam fainga le o fana wa onga ya ina ya uni tele se tupe matua e alu pauli si va engalen o te vai atu ai ona ta ilo pe o to fa longo pe tele ni stats de tele fana foi le la fa pera ya nei matua le la onga ala esen mela o ya le te va ke pe ya le act le dai man na o e implement mai se electronic system foi le ina iam fai ai ya ona vave fo ia tu langa le ya vave loi matua e ala le longo ina le onga ya pa fai o la ele o tau nu atu ia le tamaititi a le wo umana la fa pe matua le wo mai la onga pe pauna le si tu langa pe tau ese mai ela tau titi lo atu ia i po kalame lo fa tati mai a te lo pe ya tau so pina ngalo i le tu langa ia o onga ma pa fa vai le folo mai ni sio panti e me so me o tau te mi nei ya ba lo fa tai i lango i fo le pina ngalo le pepe ka u tele ia le baba yatu so se parti pa pan se penga malo e tula mai la to te fa a o onga ina e o no mas tongi e to tele o tato fa na right se ia pa ia
le tausanga o a onga tūlanga lua. O lesi foi me sili na tāua i le vale. O i atangia i le o wale o tātou lo nei, o wā o wina le tātou ngana Samoa, ma ua whaongaina, lua, ua whaatawaina foi ma le tātou tū, ma le ia sila le lei e whainga whaavai, e amana ia ma whaaloarongia ai, tū maanga wha Samoa, wha Pasifika, LFI, talitanunga wha Kevisiano, ia wha pena foi ma tātou tū maanga i panua. Leti voi i tūlanga tā ua tele, o le mele o le education, e a fia i tangata ma ngā ruenga tangata. Ua umino ngā rue is tangata. Ai o ina whau maita university ma o ngā maulunga mo lātou whailonga, ia mo ni to mai ma ngā waa wa uina. Wale hei ni meo ia. O lo o iai pēr tangata mātutua nei i ngā ruenga. Sa taurona sila i se tūlanga ia whaise incentive mo tangata matua wale mwhauna e whatawina le anga wa amal experience o tangata nei sa iai. E te tauna o uina ia se au whainga ruenga fau. Ene i mwhauna whaua ia ngata. Ia lava me ta o apprenticeships. Ia ma ia o uina e lenga o lo ia ma fo mai. A o uina isi to mai manga wa whaapitoa emana o mia. This time is the time of technology, ma mea whapena. Wo tele na whao teknolosi, ma masini, ma computer, ngā ruenga le tō tele tangata. Ma lo whaapitai, tui? Ani ma taapula walunga le ata ni taapula ni o aonga. O leno whalango tine le ina wa whaeroa mai le whianga lau pepe le tāpenanga a le siwhanga whai i le monitoring o komiki e kia ia aonga. Para lau tira ma taapula. E le ai se vaenga whai. O a ngai le mele kupu le kele o komiki a aonga. E a aonga. Ai lua ngā luenga full time life ngā luenga ai. O le awhianga kele o le melea. O a awhia ere ka mai kiki malanga kau mawhai le aonga. O ngā wawhai aku i ai, o ngā lawa i lua ka mai kiki. E ele mele wa tupu le ainga o le a ul whasoa. Ma ua tataua i loa o nā ngā i le whaisa, i mause ngā luenga. E viso sani. Le ai ma se vaenga whai. O wai atu. O anga i le fo le mataapulea. Le anga ia o ngana talanoa mai whai a o ngai a te au. Wha mole a mose te miu te tera noa i lau porokala mea. Ana whai lo leo le mea lea. Ua kulola maka mai ki lea o nga. Ua kau kuri ma moe. Ai leo te tila tu nei vanga whai pe o le national ma le leipa ma le svanga. Nei ma se si wanga i le mea lea. But that's a concern for me as a parent. Ai le se vanga whai o atu singa meni. Ma lo whaapitai, ne wana e so whinagando? E tu saro manatu manatu ta mali i wo mana faalia i ta wa tele le tulanga le o ina o tatou whanau ia o te lovo tatou Pasifika ia o tele ana tule le o ina ngana Samoa i tonu wa oga pe o se mele lei foi lea fata ua le ngana Samoa mangana lava Pasifika pe o mele mana i el tula i mai o le MPP pe o la tou ia sa whaia le tulanga wa tatou ma ale e sau ngana wa le sau fa sina manga le mo mua na i lusi loa wa matalo na fisiringia po wai oi me lana ia te au ia o ngai le ngata o le fata ua le o tatou to mai lau tele o le tatou lovo o le tatou tu manga nu e mesele ngana Samoa ia e se la taua ia te au tulanga ia Alo whaapitai ia le wana e ono le tatou teimi i le mata upule o tiro le ua topu so o malava whinanga loi vaenga na fia fea o le si vaenga policies and issue pa duty lo pole national ele lo tu faile le vaenga le a pale mai le to italiani telefoni e tamaiti to tonu po tua onga tonu fla onga la le to e fatanga ina le vaenga o mo onga sa ye ai rio ese me masa mo ile mo vile fa pe mai ma pe anga ka onga Niu Sila ese mai te mia na onga sa mo neo o le facilila tu pito le nei fo ia fia o tatu ni ta educations ka ma ta fo fa onga ta tau
ia le ava noa me se fu ne ava noa langa te le vo inisio o patile au mai le free healthy lunch ia o tūlanga i fundings ma tūlanga whapena o le act le ola tu whamanino la e makuasa mala le Ministry of Pacific People pe a whapea e pale mai la tō se vaenga o whainga marolo no winga lusi vaenga ia me se fu ia ona i fundings more organizations o la tō o tau mo whai wha pu ia vaenga mo le Pasifika mana tu la tato o ile malolonga o koe la si malolonga le a foi mai o na o tele le o fina ngalo ma li tofa ya ta mali nei ma fa ma ko sa ma tu tala winga de palota to ya o taya o mana stona fa von to fa po pot fa mo la vale ma tu la vale o le mo fa mo mo tele tu pulanga le o palota o le act le o fa ta simbale national o le act me atu la mai la to te ave sele fees free man to te minero to sanga mo el investe e ta ngo fu o se me fa mama venga na student loans al fana ale fa mel venga ya o mai ele tele to e fail mele mela le ta wa fa pe o le te ia lo wa tolo su valu la nga ia tu ya o ngai lunga tu ya no palota se mete lo la te lo student loan wa le se so ta to tele tu pe o tamatu ai pe ni awala fa mama ina ile tu langa ia ele ngate le lunch wa ele si vaenga la le tu faia ai mana ia mele o le mana ia le nganga o faia student lunch al telephone fa ma mana ia to tanga ile le pa fa pe tu lai mai ia tanga ipo ai me ai po healthy mani me ai fi ai eta to fa nau ia wana tele na tatia ai ta ual tu pulanga fa mole ta uolo to leo o e palota wa me ia to te fa pele fa nai o to le si tolu tau sanga wa faina wa le fa mail vaenga le national mal act ave asset discount mo to fe inga le lungo trains le fa mail green e ave se malava to teleton yen passe se pe o train ma passe o la ma mo le guarantee income altamai titi o la o termine o le alangi le ma se vanga na a fa pele lava ia il fa so au matua e mawala wala ni ona ile to ngia le ai afa pe o lai e tau lunga tu to ngia o matua e mawala student allowance pe fe lo no fo ese lo walo male tai pe la wa e la ta ma lo a onga la lo o ta o lo mawale allow ni termine ai e umon to ngia la ni le e matua ta ngata e lu male allow ni le me no fo ai fa tu pe tu lo ya me ai me fa ta wale ofu me fa pena ele fa tau ila ona pe sel to tongi ta ita le la funga ona le mawalunga lo tongi to tongi ta ita me al mana ya la le guarantee income never made a green o le fa now ia guarantee ale income tamatia onga malavanga ye alauni a water tongi alo ka tele na no le budi le no se con la nga chau un chau pu le fa pena por men sa no ye le ona o le utan lo ma le national fa pena fo i le act la to te tipia e ma ta pundia le official le o fa ngoina o le wa osona sa ta o le the Ministry of Pacific Island Affairs le uta o le Ministry of Pacific People se fulu to sanga o to tua i le neighbor tanga wenga as a policy advisor o i fo ina fa nau mai ai le whaamrianga o iai nei, ma le tula whono lo ua tātou whituwha i ei Samoa. Ole ngā ruenga whaapai taini. O i fo i sa masani una ave e le paketi ma tupe, e whasosoni e tuai i le tātou ngana Samoa ia o awina i tonu. O le matanga ruenga fo i lea, e mālosi tele e iai ona so tanga i matanga ruenga umalava, every ministry of the government. E ata wala tuai selangona e ta ua tele tau tua na ma o malau palota aua ni tipia le matanga wenga le so tanga o tangata Pasifika mo le manuia o tangata Pasifika a fia ni Samoa ba falo fa tele ta wala ta tu le malolonga a foi mai malolonga bulbuli le ia ole an tau lunga ni fina ngalo fa li o tomari nei mata tu fa to fa ne ba ma fifi Hello, Auntie. Oh, Mayuko. Oh, me fai. Jadi usul, kau mai sen mai sen tu pengen cik pak kau lima lunch pada okay. Oh, me fai kini awak faham. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay.
say from more sorry. Yeah, okay. I don't talk about that. Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No? No. Awane misia talong walau tua Samoa ma au malo se Niu Sila le Kiwis ila stona I luas forma tase Oktopa ile Malaya tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talonga ile aso au fia I talonga ile bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O leo maua pepa ulfale I ofisa o le Pacific Easy I o Tawa o Tahuhu ma mangili. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga lau au whaingal wenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Monisi wam talanga walau le o Varselau o tasionono o telefoni maasani o le 251 52 o le 251 52 Maro lava le pale Samoa maro foi le ono sai la pale le vanga o le fi o le toe tale nei o le togo fainga o le nei lau lau. Awala vala ufa o lioli ai mo le fainga Palota. Lea ua tau walunga I fai mo le nei vayaso. Mana tulea. Ya ona usa sa uma lava le to fa manisi o maenga o mo fai ona mo wai lunga le proklami. Ai o le vanole nei. Ya la fo tu isu o le tanto lau lau ma proklami. Ya se I salani ai le nei proklami. I se fina ngalo ndai au fai. Ya au wale fa fo mo wale antulu ai mesela va tanto wini usila nei. Le tau te yai le ya sol fai nga Palota. Amul bolle ona va tu le vano momo. After tele lava ia o lo manatu e fai uai le tele o lo mai a e sa padia. O fe lava ti fai ai tal noanga foi mitulanga fapia. Tau leo na fa manino. Tala voi le tu spaia e o la fata sia le saito mal titania. Ele ai se pati o nei pati. E sa o loto masao mai le mea e au ngā mo tangata Pasifika ai e voi mea e le au ngā ai. E le lei alta tau tala noa malmalama le tūlanga lea, e ei mea o ngā tasi mal tatou taltanunga wha kerisiano, e voi mea i le o ngā tasi, alpati ai tasi. Ai a whai alau o e whai unga, fua le tūlanga o nei e lo ainga, male mana o mianga tele nei e le teimi nei. Mea pito sili na on tāua, talo sia i le talanoanga, wa wha titi ai se ne nefu, wa tau wha manino a tili e voi ni mea sa whapea ona taununumi ai lau mātau, ai mai se lava le tele o nei mau porasi ma manifesto nei mau pāti o tas tele. Ai pe o le nganga lava ia, wha mole, a ve lau ainga a toa ai whele pāti, o a ua umat whaila Palota le green. Tele o ainga lo tō lua whaila tō Palota o le leipa, o isi la voia o le national. Alu o e whailau filifilinga, e fua lava il tūlanga o lo iai lau oe ainga. Ai tā ua lo walo te Palota wha mole. Le ai lava se au ngai te pisa ai. Alo wa e o lo le Palota. Wa e tu ina le o lo wai a tatau. Ma le nafa o oe o tangata e te ola ane Niu Sila. E whai e lesi tangata fuafuanga mo oe. E le fe tau ili sa o lesi tangata e tono o lo fale. Whai tono o lo fale. Alai te nofo. Wa le whaalinga tonu lava na ia te oe. Pea wha pe te leo Palota. Au te wha uma tutusi a hosea mtau po e wha. Le iere whai upo e ono wha pea. Nau se vaenga. Mai ua wha uma tia lo unu ina ua le ai se poto. Wha molmole Samoa a whai o wha fonga nei. E wha uma tia lava tātou. Pe a le iai le poto tō wha lo loto. Wha molmole. E le tau whaatonu atu lo tau mamalu. E nā o se me e longo pui awa tuai lo tau mamalu. Wha mole ia o e whailau Palota. Whaatai. Alo va taila ko naila pepe la fo tu le vanole ia I sau no fai o tu sol proclame. Ma ves fam talanga. Talo sia we se ngal tatu pokalame nei po e sosoani nei o tatu tangata. Tu ia tangata Pasifika lauteli. Ai mo nei o tatu tangata Samoa. Ia maua lunga le numero tatu e o e Palota. A o foi lai teime fa liu mai le malo ma fa pe mai of sosoani e ave atunuta I tasi avai mai oi. Leila le tal fe ngai Samoa na le to tele ala to o Palota. O le matou na ta ingana
ia maua lava no faatino palota tai au falongo atu lastona i faisilo lo war tau ia silit faatino palota la so tai au ai faaftai mo la wai mal pokalame ne fiafi lo fa tai ia mana tu so ia le loa fau le ba le fe lo fionga le ato ia palo fa tai lo to fa le vai balai dau le nganga fa tai mo le nganga fa mai tio fa yonda amanda ia lo nei foi sui mai le radio samboa ia tatou te du ti mea na tu nei fiapi o le o to le fale o tau tai ba wa lau sa foi o le faiva wa la lapu foi le tai o ngongo na fa e le tu sivi o na faiva sa tof si ai le di tai pa tai fa malo sa boy la fa fonga pa o le o matou ia na matou fa watu ia ma fa manatu ia toe a fio e fai lau palota sa boa po ai le sui a wai le pati fa fai a fio e fai lau palota o le tala ma le fa lalo ria lau fa fonga ia nga le dei fa tal noanga ia ma se tima inga fo ima lo matu tu o lalo atu a wala o tapu inga ria fo ia sui malu mandei ia fa pe fo le fio le fa tonu lau fio le ngaftasi malu lau fa ngalwenga ale TV, Blue TV, por le Blue Wave TV, ja, wat voor je veel ET Live. Lauli, ja, ik moet ze voor je zongen, ja, Pepe, ja, maar le veel ja, de abonai. Yo, maar nu, vijf ali, asiata. Tai, fa tele ia tui, la fontu. Aftai mole, avano, leo tatu tonu ule si uile por kalameda de fiafi. Walu lava tatu tala. Wa avatu o mai wa sai foi finingalo ma wa sau si foi fa fonga tatu. Ai tolu wa upio te fia batole vevene. Ina mai bonga le tuno. O pu tolu. Paloka. Lo pulo na lua. Palota. Ma lo pulo na tolu. Si au lai. Paloka. E lea o ngā le tele o whamatalanga e na watu le. O le a e le la watape nai. Because at the end of the day, e la le sau no he lea o nai, you know. E ngofo e le fale. A e sau le skanga ka whairu kongo o le mea ke laa ia ia ka ea. O le mele e tā wai i lo palota. O le mea fo le o lo palota e tui kou wā. O lo ku malo, mala kou wai ngā whau whai. Ia mga kua fo le mele sa o whai kanal paloka sa mo. O le kofi whai pule. E lo se mea si ainga. Mali. O le tofu fai pule. Ia o ngā ia te oe. Ai ala na ngā ia oe. O lo walu e fai le palota. Tai ao e ta tau ona e alu tai ao. E fai lau palota. Ina ua uma ona e malama i le fola sanga le poro kalamela ni tai ao. Saul whainga palota le tunu le stona i vasane. Monu ia lau whainga whiriwhiringa. Ia whiriwhili ma le tonu. Ono le suafo i sua mene. Malo fa tai, mas ka ko paki ka ko kala mel ni kan ole fia. Ele isa utala ito e fasili o le ua. Mai a ona sa ale fao. Wa sa fo i le faivo le toutai. Wa e fo i faivo mansina. Wa fatili fo i mole ele de vanga o le viafi. Wa le ya se me o ko ku ua. Wa sa faauti le utu ale faimea. O le ua to tala ile wa nai. O le to a vea. O le tuo fui fantu o wā le naiva iai ai ngole mali toa. Fio le ainga sa le valasi. Ea ala le tai fo i sa suma. O le ua tono whapina fio ngai ia le au pepe o le to o le manino. Vai antu le to o le ava. Le fio ai ono. Ea me se fo i o le ainga sa antuala. Susu o le maupua na whanua. Fio le whaasina ma le tauso. E ala le tai le tama na boi mana tu malu le falfitu vai antu le matua ia tau o vea. O le fōua tanoa le sunga le ataua le taua vai antu le ataua le sa le fio lo tau toa wha malo le mali toa. Ia ala le tai fo i le toa lua ia futi ma ua pa au ma le mamalu le fale a manono. Aia le fangu ma le mangalafu pa tai le wha maite. Palauli pa te tene ia langa o santu pa itema palauli ole. O songa. Eo, o le tauso le lua vasiliena. Fa tai wa fa sena msali ro mayava leva ya sa fale le towa ma upu ya palule poto. O upu ai vai fanua o Samoa. Fa mai le faitau ia tu maunga. E fesili maunga loa.
e fesili ia fito po o wao o le kala le geia fiafi a fai ua tau wao ma tau manino lau whaafono ai ma vi inga o le kua ai le ma fai o na tupu i le aru i whi lau paloka susu ma talau a au tai a fai ua umanga fai tōro mātou pu lau whaafitai lau matongi ma lau a iante tau ai a fai ele i fai ia kula i ngai mai sa vali le aso tai ina ne tō mai wanga e ona toe a le yatu le o lo waa ma e toe tu yatu a ua mangon tō le ngafu taurunga programe moni whaafitoa lau whaaftitele ia la leo whaasala lau e tōru ET Live mai se fo i o le radio Samoa te se lima i vatolu a mo sa vea ma le tano ama mai se fo le unanga a le Blue TV te ngata i lea o le fionga ili fai pisidisi fionga ile o pepe mai se fo i sui o le tātou community ma le silia whaaftai Samoa o lau whaafonga mau le vanga le fefi. Mātou whaatou whaatu, soifua ma ia manuia.